so long since I've been home. I've been so far too long, it seems. I've reminisced all of those special times we spent around the Christmas tree. I've been done so many things, only you stay on my mind. It's the feeling of emptiness we found you at Christmas time. 'Cause I'll be home this Christmas. Please wait for me. So many years have gone by, so many times I will cry. 'Cause I'll be home this Christmas. Please wait for me. If I can just have one wish, guide me home, watch over me. Oh, bright lonely star, so far above, please guide me to the shore, to the woman who loved me for a million years or more. I can take another Christmas without a warm embrace. I can see you now so clearly, tears running down her face. Oh, 'cause I'll be home this Christmas. Please wait for me. So many years have gone by, so many times I will cry. I'll be home, 'cause I'll be home this Christmas. Please wait for me. If I can just have one wish, guide me home, watch over me. I'll be home, 'cause I'll be home this Christmas. Please wait for me. So many years have gone by, so many times I will cry. I'll be home, 'cause I'll be home this Christmas. I'll be home for Christmas. Upo le pese Christmas i wato e uswina. Ele sunga ia misa. Iyo, iseni. Wa makam fifizie di e pese. Makam kia. Ya, si formata ngofie ole producer tato programa le fionga ia misa. Ya, o se pese a Christmas i wa to televo ia lanto swina ia pila wa ese mo bolungo le vole wa to si ia kamalo le sungo pesi mai I'll be home for Christmas lo no winga o se si fa upunga wa uma meolo APCI ma meolo ona nau ia lo loto ma meolo e tu momo ia a oro e kisi masi wa kaunga e home wa tauna e home ia ore si fo imana ia o le whauinga ngā le pese lea, I'll be having a rest for Christmas.
Wa ye lis ka ki disi masila ya luaya le fainga ruanga le malolo ai masi. Ia la le tu mo fona tatu to la lua fisila fa I manga feta wola. Pe o tala vai ale tongi tu paitea. Ele te mai ma fa malo mai lo soifua. O le soifua manuia o le soifua lau siusi. Ia ma le soifua fa fu le vai lu mole. Le tua ele dei fo ia so matango fi. Mana ia le tau ia mantou au kila nei me se fo ia usila ele te janunga a penale. Lava loa mantou vai au te roa. Ai mo au kila ni ai saute. Mana ia le skama ikai mia ngau so skama ikim ko mo inge ia po se me o le lua a fo le lua. Ia le fu to e masele atu. Ai fa ile tua ona olona lofa e le mavai. O le alofa foi ele failonga tangata ele fapito. Le tio foi fionga le tua fa mai ele o se tangata e tala ole ai pe tala pelo ai. Le tua. Awa voi anga alofa fa tangata pe nei e te alofa ilisi teimi ai pi palo va diske. E te ita ilisi teimi e te alofa ia e vai foi ia o mo voi le alofa o mo kwa a. Ai o le tua la vaia. O le tio fa mai o le tua o le alofa la vaia. O lona la alofa le vai o toto e sila mai pe au mangaru le ea. Ia uno wantu le tato studio nei. Ia e tapena program fa malulu atu ua faisi tu wai ona amata le tato program. Ia ele onisio tulanga. Ia ua tau pisi ale nei aso ia ua tau tua ina o mai fo il tato ofisa. Ia ile manatu mawalunga ia o manuia. Solo matango fiel ave le la. Ilo to soifua la le lei. Fa lo fai feo yo le tala le lei. Ya e me se foi o ona tofi mo to fatua. Fa tai to ngalwenga. E le ititi le to ngalwenga. Fa lo fa tu le sunga fa fenga inga. A ole pe le fai lo tusi le kalesia fa kasa. Sa la vai le so la so va so nei na o lo le vale o ka ngenge fulanga ko ki ya aso sa so nga fu aso lo tu usu le o tu le por le vale no vai tu vai o wanga I mai fa fo le arrival le tangata e matua familia la vai ono runga no mai tau me asi fa fe nga le no mai tau mai le ilana fa liwina fo ile le 100% te mia le sunga fa fe nga ya vava tau. No tau I te a ma to sava vali me fo I ma si ma to o malanga na tau no mai I think na ma to o mai ma to pasi mai ai luma ia ala es sa fa I fa fo tau no mai fa fo ia e ono so fonga nei tati tau musu fo ia e kau reconfirm wai e so o ma fa pelo tanga tolo te so e vale ai no vai atua tau sa ala wa vai atu le sunga la vale fa fenga o atu la le po mai la to wata manisi fo le au so le nei aso ia mo confirm mai le la sunga la vale fa fenga ngale sa va yen mai vale ia fa malulu atu ia ona te lo ayo e mai tau le mai ia unei ia ona pina le pau ana te misa o lo ai o fia ia lo fa mane noina o le tulanga fo ile ile fu pasenge mar fa doinga le vesi te mi vo ile na sa wil fa unga fa sinonga wa ese ya fu pasenge o yo le welcome to our Aotearoa le tau mai tau atu pe le te fio mai fiti le te su mai I pe te to fo yang ai fiti ya fa tal fa tum fa malo atu nisi fo yo una tofia le tua to fa yon to a fio mai to su mo to fa tia mai fo ya Aotearoa pe fo so to ma fa le nganga sunga pasta waita po fata male au malanga fo ina malanga tu sa mo le tatala lo ia o le urua I fitu o le lo mo tu mo le sa fa ye don mato le weekend na tenai ia o mai manuia fata lo fatu ile fata ile tu to no manuia mai ia e lau fanua au le yo Aotearoa fata lo fatu pa fa pe le tia sia lo mato o tunu nei ava be le fatoa e malanga mai po Amerika kere la Amerika le wai nei fa talo fatu le tau atu no o meleke
o le malo tele o meleke o to uma le malanga mai Australia America ia afio mai mtala mai au a fa pe o le te malanga mai o e te fia por kalami make a time me te sawe po statu what i tatu studio let me know ia wa fo fa un le verso por la fo fa so pisi fa un verso nei au te lor verso fo tele tatu o lo sponsor malo si tatu foi por kalami Australia ia pe o le fa o pe ai nei ni usila fa inga malanga fo ia le puresili o tatu o nanga fo le o le Chevik Island taste mai nai mer pone ia male sunga Mr Falai ia mas evolution ai ngolo fai malanga mai ele la toa function tele fai el fai ngolo nei vai aso ia mesfila fa lo tele tu lango tatu barbecue len to sila mai kamala le ke tasting ai lo la au e se a fo ila ku kala au ni sila la ko ia wo ko masange ia si ka ko taste fo ila ka ko ia mas ka ko trying ia ka mai ki mele ponge lanto ia o tamiti fo tani fo le vao mai sili e rongo piko sili rongo piko konga ai tau teo ia se tem o avano le au mo e to fa ia le tatu wa Blue Wave TV male tau te ia e male sports talanoa me se fo I o le Breaking Waves if tau te fa ia I Samaria ngale le nei ia wa uma fo le nei tau sanga o lo o mai lo la tu au e lango ai ia sponsors o le tatou porkalami ia le ma fuaina tou vai mai o ke sau pe e fai atu tatou porkalami o wala mo wai ngai kokongi ia a mo wala vano ai afio mai nei tamali nei po puresili o nanga nei so se o nanga SMI Digicel ia o le Tasi Market ai mai se ala o nanga I tati ia la tatu o nanga na walenga le pe se vai nei usila ai la tatu o nanga mai fafo atu a fifio mai la o se fifianga fo il tatu po kala me mo wa no mo la tau ste mi foi la ia ona fa felo ile o le uso foi por tomali e fio fa ofo no ia I lungo tatu wa por kala me ai to fa talo fatu le ma fa malo le mo o to le vanga o le afiafi se taimita tō le malolonga wau tilo foi ua to ai tonu mai foi le sunga ya Godfather fatalitali tu foi le taimi e a fea mai ai le fionga ya vui masina mo tatu ofisa malanga mai sini Australia te lo lai malai vale le te malo le taimi se taimi foi la fe mai ai ko ingo straight shooter ya le tatu por kalame ai fa malo atu fa talo fai ya te auto ma se uso ya forsale I te fio ma fretua ia Pamela malo le ona sai malo fa to na Utah malo se fo mnuia se uso ya tangaloa a keli ia ma fretua io e tasile nei sa to mamao a fio I mai ngei vai moso mafunga le nga aso si pe o kam ia tau ai e lai kangu le puke le enga ngai kele nga wa o le merka mu konga merka mu ngingi o la a jalo fatu ya fata fai valu falenga fai valu tasire nei tangata e se faso e sai lungo le po kalami a wai nei nga tangata ne o fata tatatra no walanga o vai ke merki si masi so wa fe kasi ku ya uko a wai ngai nga faka ye fai mai lungo le tangata le o fata falenga fai valu o le uso fo I pangamali yopu fai malu na le pese le ka ua tamor tiama so ngauso la le na pawa me o te vai to ia fata e vai e loa tu lo le sua fatu te vai tu lo e tu mo en tama ita ina vai le oso ele ke e vai ko mengi mai fatai fai por kalami ai oso e fa mai fatai mati hai laia kasi dia su e me aonga mai hai Emma Jane Lawson ya tangata io lena ya fatalo fatwa la o folo fatwa ya ile to funga ya tuisa ma fata faiva na to tsi le fi e o so nga ko gi foi lui fo lunga fa pe high Stacy
hai ia whaasoro koe ki nganga le mazangi e a le aro le haila ko ia e whaasoro atu ia malole ona sai malole whatoatoa ia la tatou o le malolonga mo le whaatalofa mo outou malava ai tau tele i o le malolonga sei whaate atu a le aso whanau tasi a le aso whanau ia te uma sei si tatou mara tatou to iafe mai le aso whanau ai o le tatou o le malolonga talofa mo folo fatu mo outou uma le lunga o proklame tau le tau wa tai foi to fine ya Aloi Belinda aloi ia ma tatou mafutanga ina tulai mo Samoa Victorville fionga le songa le Prestine Laumatia Elisala Laumatia ma le tua Queenie ia ai me se foi o le tatou le fionga le te fono Aloi Maina Belinda Wolotu ia le autostusi ia ma le teu o loa ma le mafutanga atoa whatalo fatu mo outou ina o se foi tuila ma sia tatou mafutanga ai whatalo fatu foi mafutanga o se matou no zero io no matai mafutanga Samoa le fionga le te fono of masanga to le foa me se foi ia o le tatou foi mafutanga teu o loa afoa alo tutotasi ya me se foi ia toluono ya o mavaina luatua matatou uma ya ele fangalo ina foi il tama matua se auto ina le fionga ya leota tavui Strickland ya me se foi ia o le fanau ma auto uma la vaina i Seattle ya fa pe foi ia le tofa pauli tali ma auto uma fionga le malu mana yo tatou whawhianga inga uma ma outou leo so fo ina ia uso ia se matou vaenga le na sunga li a tua ia ma whatialofa ia ma kama ia mauti ia whatialofa atu na le tatou hotel o kamisia fo inga le hotel nai ala fo ngorka ko hotel la fo ia mako shoot na i Seattle vai ruke manga kua le ia kamanga kake saula lo ai pi fa fiao pi kake walk le pi kake savali ka peka mumu ai all la masingi anga sawa ila lo esa vai ku roa su e lo masingi le po le mo le kama or kinga por kama Samoa ia matu ayo tu le ia tu ia mau tau ma tatou malolonga foi mai fa filo ai Godfather ai mesi ia o le afionga le purisili o le tatou catering island taste Jivik the #1 taste in Melbourne Australia ia po le sunga ya Mr. Falai lungo le tatou proklame Soi fu manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea a wae ta ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia el o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo a inga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tera noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele i a te oe. Whakasau tai noa, matangi a mosa,
i le mōpai o lua tasi, valu o loiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua matang o fie, mo le la lelei au lelei. Awhiso tei loa, matangi a mosa i le olu atasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, maainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Jamie le watile ua joe se furu le varmi tu chale le tu la lima le tu tu fa wow. Blue Wave TV ma proclaim le tu ya ile la fo ya fiafi pe no fa tu afo mai fa fe lo ai Godfather. Yeah, and Food Father. Small father. Yeah. And the new father. And the new Godfather and the new experience father. No mo tato proclame malo se fo nuia suga le ataua. Ngata fo le ia o le a fa filo I le fionga fa ofo ai. Tato mo malo se fo nuia ka fa. Ki fio filo ia kia o ngi fia le fa ka kere filo. O me a kola so pe ke vai a so le pe o kausanga le beso. Kau fa a kolu fa. Kau lu fa. Ngala kau va vere me. O si kai mi ka ke fi vai a ke le mo ku di lu fa. A mo wa singa se furu kula. Ya malo se fo. Fa le foi le mai mo mai sa mo. Ya talo fa ma to fa welcome back il kaka mo Mr. Falai. Ya na fio fa malo se fo we mani ali ngolo Mr. Falai. Ya e wala wi lo ai te malo ya ile dei ya tu lo o pepe fo afa na malo se fo mo ya. Ya lange mali no va se do ne fiafi ya. Ele yo se fatano fa le pa man malo so tanto lo tunu ya. Fie never no ta fie ma futa mo. Ai ole never no ta woman never no fa aru ia. Tali se pa ele never no fa aru fa mo ne vai ngole afia fin. Sama tanto po kalama mo fusina no fa ona tanto tantal no ne afia fi ya ele ia lo tanto po kalama I mo no fa filo I mo fa tano fa fo ile pa ia man malo so tanto watu no fa ona mai mo fa fonga mai fo ni vai ngole tanto po kalama ia me se foi au ona tofia le I so se fata fa taulanga ia wale no manua wa fo ile tal wa tanto fa va lo fili mai le aso ia fata no fa to fo ile wa fionga po do to fa siata ia ta il tanto po kalama ia me se fo ile le sunga le ya tawa ia o le fato au vai tino le tangata o lo liu atu au mo tato kala ai o se fiang si le mani tawo le ma no matango fium fai on tato fisila fai nei fai ngona fiafi ya fio le weto e fio mai matala mai au ya o le malangala le sau mo ia Mr. Falai na sau matamata to Samoa. Ia, neng ka kupuko. Ia, al malanga le usa we ni to ina usa ku ka.
Ai, so. Sa sa ora ko inga fia ngai ma me vela. Never mo fi ai kuka Mr. Fly so. Ai olea sauva ai le ni tangata Mr. Falai ma fuafua yana kuka ese ma catering pa feite tele e fai mai Melbourne ma sau sila iai I skaili ma falling or tangata kuka. Ora bai pe so le sa ka kuka me mo fare nga kikele po nga sainga. Ole o te sipo limo ka mo ki fi o ngeri. Lu mai le me lu ku le me. Kangia ku sungi, kangia ku sungi ya. Fi ra ka maka langa. Pisi ka ke pala o le pa mo fai langa na kuka. Iyo ole fe vinde. A fa ngale va no le nei si tatu wa fea ia le fionga fa ofo ia po Mr. Falai. Fi vesili ele amatanga o lana taleni. O vesili Mr. Falai fa la tatu fa ofo no mai le fionga o sili o te ro si le fia ai ono le ngoa le I loa ai ka malo. Pe fo ia godfather. O le ngoa le watele na tau mate mai ai tamiti matutua po o le atau sa o le amai pe foninga mai le waringi lo pe wakau kia hoi le create lo le ngoa ia pengi ngoa alo fanga ka ngo fi pengi ngo hoi le if I make a make oh I don't know that man yeah Mr. Falai wole vanga kuka o ofisi cha wole vanga kuka ai ona fefo inga na amata mai le me ta o darling kuka I lau fio Faftaile fafsili lau to fasiata. Ai tau te le o atu le tūlanga le fafsili ne afia. Pe o le nai ta ua le na usau mo na usau e mata le to sa mo. Le o usau le tūlanga mo. Pe o te mafau na lo ia Ioane ame asiasi I le wa ma tu o fato ango e tena. Ina watu Ioane asiasi. Ele ita o io se perfetta po se apostolo le. Ai o le to la tu fa adua. Na watu ro ilunga tūlanga monio io le au ona le tu o perfetta. Ile o saunga mo sa o sau se tūlanga isi tūlanga pe se ka fau po le ansi. Ko se peor kala kuikonga kala fi. O le walu te le to sau. Ai au sau te sau ile au fo lau. O le tūlanga na le wo sau vai. Wo sau le tūlanga moni. O le tūlanga o le kuka. Ia. Tu sai ma tūlanga fa fisilia se atania fia ele fo yo le tanto no fo manino man malamba tūlanga le. O ele o se tangata kuka. Ina wo o maonga. Ese la mamata o pusa o wa ongai. Ele ese na fiso ta inga mare meoro o fai el terminei. Ai se tasio aso sa o mata ile lua po kalama. E fa apea. Ese ale ata mai ya onga. Ese le taleni. O le taleni e mafai ona fa la uteli. Mai ile taimi o tanto feangai ma onga. O le taimi na o tanto sa ili po fea tonu le vaenga te tau on tanto wanga iai. Iai ni se sa ili le onga. Na tau te maua le mea arofa mai le ali ipo le taleni. E fa la uteli atu. Ai o la taleni le maua mai le ali. Ele i fa apea na o wa onga maua lo le nei taleni. Na te ia wo maua wo mai nei niusi na sa over ai le tūlanga o se alanga tu pesilio na wavi ia o ila na amata I loa le vaenga lea ma o mawhai ona whanau tele ma o loa ai lea i o le tale ni lea sa fōa I mai ele ia te au e te tau ona o whaonga aina pe o tala tusi tala I tale ni o tale ni e tasi sana na o le tale ni e tasi le sa Mr. Falai ia o whanau tele tale ni e tasi o le faftai le we no winga la le uti tau o le atonu la taimi le na amata I loma trying I lon mele ka orka o ele la aru I wale pi ese mai to mai sa a onga mai ai ma me fa pen o fia konga fia I lon mele orka mana ia fisilia siat ma tau sa ma tau malo mai le se
I le aso sa mātou tūlau ele iau te arua. O le aso 5 o November, aso le whai me le tau o le fireworks i nei New Zealand. I le aso 5 o November, lua festival ma le tasi no o mai ale World Cup. O le aso nan mātou tau no mai nei New Zealand. Ina mātou malanga mai nei New Zealand. Sa o maua vāne le tātou pokalama nea fiafi. Sa o maua le fu o le keke pua ai lunga o kilangi. E se tasi o mātou a inga sa whaia le vaenga lea. Sa whaia tu, au mai le fua, me whaina mai le fua ia te au sa uwanu maua o te malanga ila loi Hastings. I Flaxmere. Ina o malanga mau, whai ala ia, whai keke pua am whaatau whai ato awa amatau na mana ia ma le lei le whaatau. Ia ona amata lola ona whainga luenga wa au sau le pepa o le vaenga foi le au piki. Sa mawele o pepa whainga luenga i le vaenga le piki o le apu. Ua piki. So le e whai asinga vevela o le apu. E le whainga o fie. Ai ua amata foi ona le lei le whainga o le keke pua. Na o ia le se langona foi le ia te au. Sorry. Le ama i maula o citizen ni le whaatau apu awa le wa aisa ulumana i le lei te tau ona o whaia. O le tala whaataita i la ma le atau te fia whailo le nei a fiafi. O le me mali e o whai unga vai aso ua maua le tutoni. Sorry, e te lea tua ila utupe o le keke pua ale o ke arumu whaakau lalo apu. Ngai lola ukokoni. Ia o nasa halu ia uma amata i loa ona whaanga solo. Ia amata lava i le tala veni. Ia amata la so atua i malfal o loa. Fa solo atua fa pena. Alena amata umar keke pua. Amata mai le keke pua. Sawai lava o lela u whaalau tele o aisi kuka na amata loa o na emanatu la whaalau tele. Ese mai keke pua. Na amata loa ona o me ilo whaatau ni whalau loa. Le shop. Ma amata loa ona whai ia mea aisa moa. Wow. I Flaxmere. Hastings. Amata loa ona o whai mea aisa moa o te mi fo ina ua amata ona vevela o malanga mai sa moa. Te mi foi le wa mata ona o faia foi se o nanga o le seno tupe sa moa ia o fai fa tau i nei ai piki sa moa ma to tenga lulu fa atasi male vai ngal aliki o sei le fai fa tau sa moa to no ben ia ma to lulu fa atasi foi male ink patch tene o luisa ia ato fai pa anga foi la foi no tupe pe ila o a ule sa tele na fa nga ina ile tele o malanga ia o vaenga lea por ai kia ngo fai mai lea songa fua lea so tofi e la fola to tupe au te le vai se tupi ai a o lea sfala ile ia ona malanga mai lea ona ia lo fa na o to tongi le tupe ma fa ta la to ta ma fa ngai lo fa lo pe ona le si au wala na sa nga ia lo mo business ia o le tu ato le au na ku o lo nga marka nga ku o lo marka nga apo ai fa lo no Ko le pia ia po. Lono winga ai tātou tele i nisi vaenga malau male ala sanga wa mo vai loa i Australia. O leto tele la tole mai mo mai i te loa malama masani le lau fionga mai la loi Hastings, Hawke's Bay, ma sia Flaxmere. O le la ua alu manuia ai o lan mafuanga ua firifira i lore au i Australia. Faftai mo le faafsili asiata. Ele ingata ilo o mafau ile sa ilingo le lumana i wo mafo yo no o abe se mai malo ai ngai sa mo. Sa ile la ngona ia te o ina i mafai na fala hoteli. Sa o fa lo ina fo i e sili le tupe ma wo Australia. O le ala le na o mafau ile ma fai ni si fo fuanga. Mo fai ona ma to mo wa to i fo Australia. Pe ala watu langa le tau te iai. E mawhai ona e muli le anganga. Musuia o le anganga. A wha pēla te tā ofi musunga le anganga. Ia o nā o le ai wha e tofu. Ai e follow i le musunga le anganga i te maua ina. Awane e alu i tā inga. Ia e alu le meolo e langona ina. Ia o lo muli le musunga le anganga. Na whai no whai ai lo se whai ungore a mātou anga i Australia. Ina i mawhai ona sa ili atu se si pe whalau tele atu fo.
ia ua se manuia mo tatou aiga sa mo la le taimi lea na tou move le Australia ale se elo business ile lo o le lua fesifulu ma le fitu i le aso sifulu ono iuni sa matou malanga i loa ma matou to ainga mo ia man seu fatua ma nei o ia fai lolo ainga to tasi ma se fa na se fe ata ma wai le pito atunu o seu fatua ia faftai o vane ne afiafi ia o matou ainga o le afatonga o le tina o le tonga ia a olona tamale sa moa e first cousin matuile epa e first cousin matuile epa e uso la tama a o tuila epa o ia matua i fana nga lava a tu fatula lo sunga fai lo tusi air fast me pone e ko lo tofinga ale e te roa ele isi a fianga le nava e nga fui le me se le rova e a fui se o lo ya o ilo tu por kiki vai morsi fia ole sunga fo ia fa por fianga fa fo yo le ole ole felo tusi o to wa ole maftanga tele le fast le lo me pone le tusi si la mai ile tahine fo ilo ele ila se kaibe e fa tu show for to ya o se li fa ma dia o me o le kela ngo inga ki a kenje pa ki ro u kasen mana ia faafetai faafesile siata i le vaitaimi muamua faatoa au a mataina le campaign o le palota o a'u lesi tagata e sili ona ou faifai tala i luga le Facebook au te vaai ala foliga o lo'u tolua faimele o tolua kou ia gamea e fai ma ia e faifuafua au mea ga e fai ai ia lo'u ia lagoga pea lagou fa'asoa kugiai aso o ke muri ele mele musuia o le nga ele mafaiga o muri sesi me po sesi kanga ka po sesi ai a ulango nai na me te tau na fai ia o le me na te tau ana o fai de la o muri me mo fai de la o muri mai lo to o ia te fiane na yo walo Mr. Falai atari mai perfisi ele yo le viene na yo lualo ne vane o ele me fai na pe se yo le fisi o la fa na ye termine ia lo fa se fulu o nai ma fa na o liliu e to fa ia man ma fa na o to ono lo ia termine ia tu fa ta se fulu ta mai ia mar fine to tas mana le lo tu dia le sauno nga Mr. Falai o le musmusunga le nga wa tangata taru no mama futa mai le nei vai yason tau no mai mo mama futa mai sa tangata sisi la mai le o alo mai o le sunga Mr. Falai sunga ka di makuara ka kale la ki so ai au ka tane so ve si ulai ai le yo lo que kau ko kuria ko sa ngo ngale tawa fa mai i de mafo ngol movie Oscaria wai mana tu fo i e tasile ma fa manu yanga tele mo tangata Australia ta fo i tele to tele fa nau fa du fo de e fa manu yanga na Oscaria que kamai ki le la lo que kau ingange i fengu mia i le musumunga le nganga mase nganga fo ile le e au nga mai desi la fia god fara queria o que ia Sky o queria o Sky ole la ka wa e fa ya me ya la fia ro i mamisa dei mas se producing a proclame misa o maropo kalamaka ole la wa malanga ya usitalia mafa au marfa la hotel ole pesinisi le foi yata ye foi metu foi emisa o mai la fa la hotel nga sa ke pua kala ku ngai ngai me ai foi e morfa o lo mo ngai kanga ka me pi kale sa pasui ngai me fa ngofie le tūlanga wa ele au o le tua ma le au fatupu il temile nei il company il business faftai mo le fafsilia siat ata mo fier fafsili ne fiaf ina o mato malanga tu i Australia i Melbourne ia mo sila fia te malanga tu fo yo o tele ni si o fale o lua po o fale ainga fo yo nai tato watu nu fo i Australia tau ma fau po le ase sia wa la tau ona o fai
Wa le mafai ona lua tuta ita fou le compete ma tangata wale. Sa va ile ni food truck pongi trailer. Ona o malanga atu le a matalona ye o mafau o le a o le me I farolo. Ai o le a o me I fai le trailer. Ona o Melbourne e a mata ia vaenga le fai fale o loa I le valu I le tai au. Ai tapuni le lima. Ele ai la se si mai le lima I le afi. Se I pa ia le se fulu. O le ala na o na tonu o lo mafau. Ia wata tau na o amataina se mea mai le lima I le afi. Se pa ia le tula se fulu. Ia mai la o au nanga sa faia. Na le tolu la vaso sa o fa ngaina. Na le aso tofi as falai le aso to nai. Na le lima I tula. Ale se se o ainga fa inga luenga. Na o man mato bisinisi le fai. Mai le tolu aso e ngafatia mai mea tau na mato fai. Mai le taimi nei le whaalau te le ina o le tāleni sa au mai ele ali. Mana tua mai o neina o le whale ainga sa whai. Ai o mātou malanga loi Australia, ma vava ai. Ia wa mata fo i catering mo whaamoe te tele. Whaapoiponga, aso whanau, so se tu inga whaamoe. Ia, la ua mātou, mawhai ona mātou keira ma sosoani fo ia inga. I lātou mana onga I taimi o whaafitauli, o taimi o whaamoe. Ia, anisi la tūlanga o lo mana o miero mātou sosoani. Malo, whaafitai. O le tūlanga le whaalau te leina, ai mai se la nei taimi o aso la ua whai ai le tūlanga, o le hafo I le pisi le ua iei o tō. E oe, mwhaina e tau no mai, mo le whaafonga mai fo le atunu o aso, au fia fo I saide mawai au food vans, ia bo trucks, ia ai mai se fo I la o tūlanga I bookings mo caterings I whaipuiponga ma tūlanga whapena. Aftai siata o le mātou taimi masani lava. E te tala mātou au nanga mai le aso lulu. Se ia pā ia le aso tō nai. Mai le tūla e lima I le afiafi. Se ia pā ia le tūla e sifuru no fuanga masani. O le ono tasi wha Pellevet Road a tia I le Pacific Market. O nālo I le mātou o nanga na mai le aso lulu I le aso tō nai. Ai o mātou... E se foi lalva e ngai na? E se foi vaenga I na I le marketi. Ia e se foi mātou vaenga o loo ngā solo poro mātou wanga I vaenga I o catering mo whaamoe, whapoiponga o maliu maso whanau. Ia e mawalawa so tai mai o lo I tātou nu mela I lunga tātou page. Ia e mawhai foi o na so tai mo tātou poki pe o lena maua foi lau tō whaasiata ia. Ile nei vai aso le aso anafi o lea mātou tei nei au kilani. Ia la vidi mai na isi a inga mo la to fa mo vai aso mo maliu ma fa poipong ia a lo fa malia tu ia ia o leo mato I nei usila ia fa to mato malanga tu vai aso fo ia o se fifianga silina o lo mo fa yo o anga I pe lu mo business I temi nei malo fa tai le atoa ini nei wai ia o fisi di fo I le fa godfather fo ia wa ia o ki whakakai, nge I deu so nge wai. O sa loro sa mo mo o wai o nga whaia le se mea kere whapea. E kere sa mo o whaia, in a small way. Kurangi o kuka ki aka wa aso ia. Ia aka wai se kamaro kuka pe rai, ngā renga le whaia whawhinge ma whingi. Ok. Mea wako isi, peki pesidia. O le winga raka, warak nge o ki kiro iswhereng. So le e kono ka malo sa inga wa makaila ngo fape e sidia kura kuka ka malo lo kuka nga salo ki ngala ko ia nga ka de fale salo de fale la ia o lo la me ke kele fape nge o fanga ko kele ka ele la kama e ilo sunga ia fape nga fu ngai sa nga ke vai wa fa nga piko sin ke kele ke vai kai e ka le ngi ka vai kai so sa ni o ka malo lo la vai fai ia baro foi do sunga mole ka foi ngore ngai ko e mo le foi o ngai ka sa mo I foi ngai Australia wa ke ba ko fai au pua fai au po masi le sina vaenga tatu fa so no la I tūlanga o menus ma me umai te le ai
Awa mo silfia e il fa mo nga tele lea e keitai le fionga ia faofo po o sunga Mr. Falai misiona ainga ile asofaraile e ile le function le na ia mate awai fo male sunga ka father ai o le fia mo o le atunu ma au kilani e fia taste o le ala fo ila lea o ngangi ia Mr. Falai le atu ka wanga faisinga ka ko papakiu la skoga faisi pa kiu se to foile atunu ta to wa au kilani mo wa le fo tele mai tanga te malanga me America Australia wa o faira Australia ye le fa po Australia uma wa ko fo le la wa ye le tatu fa mo le ile aso to na ina we me fraud ai si e fa so mai tu langa o menus manisio tu inga taste ma me ai ese pe mo o crazy era o me ponge ia pe atu lo Mr. Fly after ile mano asia tamal fafsi e fo sa no fo le sunga le ya ta wone fia tulanga na le ya ta wo pe le na e ta sa no ala ile o ia ma fa maro o ke fia pe o se senga ile ngai yoi I fai ngo fala o me foi nga lu ma fu ngo ka ngo fai lo ngo Mr. Falai e nga ia ma fai nga o pe o se senga le e pungo le Falai ke vai o asu nunga asu lalo kong yak fa pen ma si ma kong yak fa pen me uma ole la ngonga sa o mo o ya inga ia ma fai nga yai se kai mi o lo langa inga ia ma fai ngo fa pe le la wa ma fai nga o pe nga sa ngo po asia kan nge ya fi e fa mo ke le ale ile as fala ile va so nge pe ole au nga ole ma ko mala e mo i ole ma ko ka fa nga ai pe yo fa mo nga ngore au nga ma ko malanga mai le ye fa mo le fa ile aso fa la ile ke lo wa ka o lu au po masima o ke lo e fia ta usama o le a fa piko ala ka ko au po masima ya fia fia o le pe yo le na le fonga tanto po kala mania fia pe o le mo ale o papa kiu le pe e na nau ye le telo tangata ia o le ana fo ina sa iai fuafuaga e tatau ona fai le aso toʻana i sa ofia malanga lava i lalo i fleximia e asi le pito nuu sa ou ola ma ou tuputupu aʻe mai ai totonu i niusila ae e faigata le mamalu o le atunuu o loo fia tofo i le moa le pei le masani ona lo faasilasila lea la o le a fai le tatou pakiu i le aso toʻanaʻi o le a ou le malanga la i lalo ai o le a fai le tatou faamoemoe le au te ilo le tele vaega o le tatou minu le la e tofo i lau suga i le aso falai aua e moʻi ia e iloa uma e tagata Samoa fai se pasui ae o lau me kokia ma lau auala i ke kuka ai ma le magogi ma le taste e pauga me ese ma ia kagakakuka lea la ukau mafai i le se lau pasegi le la avea oe ma tagata tofo i le aso falaili a kongula ya ngale la ale lo ko susungu ya o kakopukala manaya o le fai umai to fa menino ino lo sua fa Mr. Falai wa tele tene tima naitina mantua ye fisiri mai asia kasi ko fisiri ko kama po le hal mafuanga ya wala sirfia lo sua fa ofo matai ya eli ya ai Mr. Falai ioi ona hana me wa fili mai de kele o Mr. Ulo Mr. Kipoki Sipungi o le kui o le asu ai wa e oso ia Falai moai ele ye se singa fa mai Baby Falai se ko mingi lunga anko wa musu wa ka mai fa no yo anko Falai Faftaya siata. Mana ia fesiri nea fia awa na manino mai loa e. Waso se ingoa tato te fai. E ilo na mafuanga. O le mafuanga o lo ufifilinga ino le ingoa le a Mr. Falai. Mai le tausinga o lo wainga. E le ise si me o lo ufai. E le whape o ufai ngaluenga le taimine i se kampani. Pa o se si lava vaenga. E paule o le ngaluenga o lo ufai e le taimine o lo utau se lo ainga i nei. O lo to o duo o la whanau to tongi e au se furua ai o a uma ume whai nei o le mātou a inga i Samoa o le whalai la
e o foi lai fan se ma catering yo te aloi e tasi ala o falai o te alma pe o isa o mana o ai ma o ma fa pe ia ma ngai le ngolo Mr Falai wa afesini ngia tanga to dan ma fu angole o le ngole le Mr Falai ia ona o fa matala ina lole o le falai ia o tausia lo ai wa uma me o te ma fa e fai e ma fai e falai le kasi o nga fai o ma me i mea whare a inga, o mea whare e kalesia, so se fufuanga, so se whalawe lawe, o le whalai e ma whai au mai mea o. Malo wharo aro lawe. Wakua kau mawala le mafuanga o le ingoa. Ia, whawhetai. Ia si meso. E no, kai mua ba e o pura Mr. Fly. O kini ma fa uska mai whalai. Nga kasera wai o ma fa faut whalai, fo le whapenge. Wa ele fai e o nga kukas ka mai falai. Wa pai. E vai ku kamera ku mai ruma ko. Amala, vai. Kamera e su wasu. Kama kongwala. Kasi at falai na ke fer wa i me pongi ma fer via. Pa sa ro me no falai. Le yang ore fo e mo ni falai. Lono winga a fa apela e uma se tu ainga function foi le po se festival. Man tu o festival le halu e kele au ngaka e kele vai wo tu o vai ma fo ngale wala in officili wo tu mo over ai e ia u bufa tu tanga tele sur ke ofo fo ia ngai malosi e foi le ai halu foi u fa ngula atu lo le ngana la avela u mata foi ile vela o mengi ki fa fe ngai mo ma ia fa fusile certo pe yo na o ta o ile amatanga da to pokalam o le taleni a fa pe o lau taleni e le se taimi te alu e give up pe ia kama ka alo la kapi por ale fainga ka e alu e la kapi o ngor kaling ai anga fa pe le o se taleni o se poto sa o ina o ke hilo wale vanga ki ai fala ile tulanga le la fa facili event ma festival e fai ia te au ia mawalo malo si mai lele i whaati no tiuti. Ma ata tō wa ai fo i se alanga tupele lei, a whapeo te ilo se alanga tupele lei, le tau se ilo wainga. Ele ma whai una o kiva. O le si fo i me wha malo si au ia te au. E tō se furuta meti o whawhen tau si pe au ta vai vai. O le taimina ne lewa a matau na matutua i fota maiti. A lewa a matau na whai i fota ita. Atau tia vai ia wa fia la ni au food trucks wa ye te mire nei a mese fola o nanga i o Melbourne o le te mine e tu sai mare fa facile toru le ai sai ai so ma fau e faia se si truck silia tona tele ai olona mafu anga ia ele se si tate fa moi ai pe trust e ma fai na fa na running ale si ia wa onei ia ale tango ta ita e fai ma monitor ele ma fai ona ta ma se tu pele lei ai wa e fo inisi na fai tio ia tia fai mai pole ale temi ole ava ai pole se temi ole a pe e pisinisi ai ola utala le na fai ai fai tu vai o to e fa pia mananga wo oti Mr Falai fa tu ale se pisinisi e wa fo ile pine ola utala o wa ula kuka ele mafai o ngai ka lo chef ia te au sola le chef ona pele yo business ai o ta lenia fa pele ia te au e tu mau pe silmul muri ono lo to ai tau no ulisi tato malo o le ngole Jevek Island taste le ngo ai wa o lo lava ia ngoa fo ile le te alu ai o ia mai lo ai o e tangata te muso i lo to lua na eru le ia Mr Falai I don't know ile ngor pisinisi Jevek Island taste. What's Jevek? Faftai asia taman fafsin marefsin ne fi wai ni se fisini mia pole ale ngole ngole ele o se ngosa mo. Yes. Ele o se ngotonga ai esele ngo maole ngo sa ma hotele ngo sa ma to tam fai fili fai ngo ma to pisinisi. Ai na tonu le tinaole ainga. Ole a fai se ingoa e fai ingoa. O ingoa la ai o mata i tusi umaia. Ole a matanga umaia o mato ingoa mala o whanau. Mai le taimia o mato iai nei.
e whanau la le lona wha o le ma whanau. Wa iai le ingoa le a Jevik. Ia ona wha ingoa rola i o le ma tama lona wha i a Jevik. Ona o le waiai uma o le J o Junior. O le I o le V, J-E o le I, ia o lo imoa o Eli. O le V o le ua fine mua o vaila. O le I ia o le matou ainga o isa whapupu. O isa. O kei ia o lo ua fine runga rua o kafu pe au mi moana. Whaingo i le kei. Ia o le... Wow! Tu sai atua uma fai ia mate tusi o e mawhanau ai nau o loli tina o le ainga o to mai lona o sina vaenga whapupu. Wow. Isa o kala le kumaro. Wa e ubingo. Whaftai tele lama lo fiong whaofo. Por si di manere tatu wha. O le nganga le mo mia i tatu sponsors. O le a fio mai. Ele le foi le ko woko ke whaonga ina o nanga nei mo tau whatau wai. A o lai tu te malama ia i so o le ala wakali le fisiri le o le ala winga o le Chevik. Lono winga o le upunga na fatu, na fau mai. Ia matanga o mate tusi uma. Ia o le fionga ia whaofo ma le whaletua me seo nei o la alo. Ia, tau wang whai uma moli e sa whamunga ngā kirisimasi. Ia mata ula tunu o le mele la tato ia le aso tō nai. Tato barbecue. Se taste tai la le tunu. Ia, i lo au le ave atu. Ia, whaftai tele a siata le nea fiafi. Ia, talinga fi whalongo a le nea fiafi ia tātou pokalama. Ia, o se avanoa silio na tāua, avanoa wha aulo, wha maile si ta malo o mātou nuu. E leo se ta mai avanoa o avanoa la popo. Ia, o wha pēnase manatu le nea fiafi. Le nea avanoa mwhai ona o maua e tātou pokalama. Ia, o se avanoa la poa, po se avanoa wha aulo. Whai ona tātou whesila whai le nei vaenga le a fiafi. Whai whai ona tātou whaasoai. I mawhai whai ona nofo malama pe nofo ilo whai pa ia man mamalu so tātou atunu. Ia me se whai so mātou atunu i Australia e Melbourne. Le mafua anga le amataina whai o le nei tau tua ma le nei whaamai moi. Ia, vela ule o whatau waa whai whai mafonga tau mori o tina ma whanau e me se whai o mātou o nanga. Ia e mātou te o mori atu le anga ngā le whaaftai tele lava i paanga i o tātou o ainga mai e masani mwhai ona nātou langolango ina mātou tau tua whatau waa i Melbourne. Ia me se sini Australia, me se whai o me o kuiani whai mātou ia i le neva i taimi. Ia mātou te wha malulu atu whoi, māsua so atu whoi, vai malu i poenga pēr whape e so mātou tau tua wa le tau ta mali i la tau sila. Ia, e matua atu la vaina e lo mātou tau mwhai, i le malosi ma se lau pasene i mawhai ona mātou whaatino i mele mātou tau tua. Talu ai whoi o leo tātou tu vai mai le masina muni muli o le nei tau sanga lo a tātou whasauni atu whoi le whaamana tuina o le tō whai le vai malai a siata e me se whoi le sunga lei a taua ia makatou producer le nei a fiafi ia o le nei a wanoa wha aura mwhai o le maua o le tatalo lava le nei au au na whaatau waa ia i whamanianga le tamau le langi le tātou ofisa nei e mwhai pēo na so tau au whamalama ni so vaenga o fia mana o mia pe maua i fo se malama anga so tātou atu nu ai manuia tele le nei a fiafi ma whai ngā malolonga ai me se fo i fuafuanga o tutoi le nei a fiafi ia me se fo ia nai tu lao tutoi le tātou pōkalama nei a fiafi o se lea whatawale a siata ma le ia tau o le nei a fiafi ia e mori atu ai leanga ngā whaaftai tele whai fo i ma sui o tina o le ainga ia me se fo e whanau mori atu i mātua ngā ngā whaaftai tele nei a fiafi. Ia, malo whaaftai o le avanoa fo i le nei e mamoli atu ai whaaftai on behalf of Blue Wave TV. Te loe lai whaafo me whaliwhunga le lipule ia fui mono anai Martin ma whalitua e Sahara me se fo i o le au whenga ruenga mori tu ai whaaftai me whaamalo me se fo i o le sunga le atu. Ona o le tatou sponsor le mai Australia. Ia, ta sila o tatou sponsor mai Australia. O ko si sila la ye.
ka maloa e faianga food vende ke le fakur ka maloa e ngofo i Australia me ponge e fai melanga sponsor lango lango il tatu pokola lono winga o le tele o taimi e tau te whao ngai nai le tau tua mele o nanga le fo ita mali i mere pone masingi ma nisio i ma whaiona malanga i o lo tau lango fo ile na le tatu pokola me wa fila a kelenga ruenga Mr. Falai wa tele fo ile saur pe mengi o le sponsor ai te a to lo nga o kam fa ngi ko nga or kamano e ko a lo nga or kamano ya ko a lo ma filming mo le tele Christmas mal to so fo ta enjoy me si lo le ta to fa Christmas looking forward le ta to wa fo nga des Friday e me se fo la stonai mo ma malu lo tele le tulo a if you feel ya Mr. Falai po se lo kamalo a fio mai ile aso to nai to vi fo ta to address mo bisa tasi valu o Weymouth Road whaafsanga i kongua ma le pamkesi le pipi fo ilea le tua le e malai le whaasanga me le si kula fo le swimming pool manrewa iyo e ia o ina lai iyo e wale tūlanga la tue ia pu ele le iai ia se luata ia whaatau se papakiu ia ma whaato ai iai le ainga o lau whaatotu ia me se foi ia wa umani fofu ia fa tai ma avian ngo bela awe ke fisi me ben venga malanga mai ia Mr. Falai ai tango avel numero le stona na e sort out la ia tu langa na so fa moi fa tai tele ia mo le no ta totu maralo ga foi mai ia fa filo ile fionga ia voi do ngon proclame e va ngol fiafi SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o a ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR, a wae tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable Funeral Services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand o oe malo aiga. Affordable Funerals o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lo maota e taratara noa. A wase tau whaamama a menga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whafisau tai noa, matangi a mosa, I le mōpain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs.
e atangi ai lo lātou soifua mātangofie ma le nā lelei au lelei. Awhisota iloa matangi a mosa I le olu atasi malu ono iwa malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe ma ainga uma I New Zealand nei. Jamie Robati le ua luas fulu ma le varu minute ua te edele I tūlai lima tautua whaua wal Blue Wave TV ma le proklame le whiawhi tau te iai. Ia ina ua mai aile whaatalitala noanga ma le tama ma le tama I tama o tama. Ia le fionga ia whaau fonu Eli Panapa. Ia po o le pulisili o le tātou o unanga le Chevek Island Taste. Ia po le sunga Mr. Falai. Ia wasila fiai. Ia mese o le tautua tofo le lei o le malo te le tunu. Ai le ifa felo ai le si tātou wa uso a malo ia ua tau si le fia uma. Na I se ifa te amua mua si tātou wa so whanau. O le so whanau le nei ai le evatua. O le aso whanau le nei mo le aso wharaile. However, ua avatu le fia file nei. Ona, o le ele ise tātou por kalame le aso atai au ma le aso wharaile. Malo lo tātou tau taia e tai au ma le aso wharaile. Ona o fuafuanga pisi lava. Pei ona tau whai atu waile malanga mai o sunga Mr. Falai. Ia, a me se fo I o le whaboe mboe wafia me fo I le fionga ia vui. Ia mau te pisi o maila se matou whaboe. Mea ia le mea kau mako. Ioi. Ai, o le ale isi tātou por kalame le aso atai au ma le aso wharaile. Ma lia I o tau whina ngaru. Le la le ua vatu wa isi aso whanau lea. Ia se tasi o tamama tu o le tātou por kalame le misi le mai mo mai. Ia ina ne I mea ane wa whai atu si o tamama lea e vatu le aso wharaile. Ai le isi por kalame. Ia o waru le sa o loko ia la ia le amakanga o kausanga fou. Wa whaima o venga ma mawhale le avatua o le aso soifua o le tātou tamama tua. Ia, le la tuina tua I le nei taimi. Ai le ifa agou tātou proklame. O le atoanga o le iwa se fulu tausanga. O le tamama tua, le whatalainga ia matamua le sila sua Samuelu. Mai la fioanga o sale lolonga le motu tele sa la fai maaua I Amerika Samoa. O lo whaanga mo si o mātou ta mabeleina ia matamua le sila sua Samuelu sale lolonga mai se o aua I Amerika Samoa. Whapteitele I le alofa sili o lo tātou ta mawha le langi na uaulia mai oe le ta mabeleina le so ia which is o le aso wharaile aso se furu ma le iwa o te sema na e soifua mai ai o lea e vivi I whaia e o mātou loto ma whaafitei tele lea lofa o le tua mo oe dad e le tele o nei tausanga wa e au le mai whaafitei foi ia Amanda Samuelu au walo wa lofa ma le tausinga o si o mātou tama mātou te alo lofa pea lava pea mo oe dad manuia le atoanga o lo wiva se fulu tausanga alo whaanga mai iale ai and Paulini Purchase ale whanau moe ma mea Olive and Pautoa ma le whanau le autuli matamua Paulo Samuelu and Lipena ma le whanau Fia Samuelu and Gehaulani ma le whanau me Sepa Samuelu Simi and Whaalaa ma le whanau malo wa fafine whaalonga tā. Le aise au ngā mo oe ia loto I whale sua Samuelu ma le whanau. Ia, whaopopo tuai malo whaanga mai a asiata le a taua Godfather ia ma le fionga fo ia vui masina mua tole a foa tia mai sale lolonga. O le tapa au e tausi fo ia matamua au wā le sua tia malua manuwai tinousi masua. Le malelenga le male toa le fale fia ma le farisa la fai ma le longa pule ma le fai toanga. Ia ua fitau tonu wala fo I le nei e fiafi. I le mamoli atu o mantu walo whaanga ai se ei loa ma le safo lau malanga mai au sitalia. Ia o le fionga ia tia tu lomna isi suafa to fe o le fionga ia vui. Ia ai wha manusina loa le iwa se fulu tausanga. O le tasi o le se e tala luma o le farifia ma le farisa la fai.
ia mo le to ma to lo faanga i le ifa sulu tu sanga o le tama matamua fa te foi i lo tatalo ia malo wanga fia i le nei por kalame e moli tu se ata ia o se fa malo si au o se fa maninonga o se fa lau telenga ia o le longo puia li o di me o lo tupu fo i Samoa so tatou batuno fa manuia le tua ia ma fa popo pelo ma losi fa fualeva e tau tua ia malona finangalo i to e aso o lo soifu o toi ia o matou fa manuianga tu fa tasilena fa taifo il to fina ia lo to i fale su Samuel o si o walo le sa fa o ina mai ia le fa manuianga o lo wasa soifu ia o tatou was fa na fa talo fa tu lo fionga vui ia polo fionga tia ia pale mai lo va fo lau lo la to il e ma lo la to il vasa lo le fo mai lo va to mai ngatai ma lo le fo lau manuia sau o ma le valele ala pipi me mretike le kanga o le fuki ma lo se fo manuia ia vai ane te fo sunga ia le ataua ia o te fa veiro e tu fo i lo to fa le vai balai asiat ia elenga te fo i leo le por kalamo le te ia ia le tatou pule o masingi le producer o ape po le ala vole fia sao le telenoa ia fa kua ia ka malo fa kua ia ia fa tala fa foi le pai maulu o tatou tunu tatou mafuta ia i tonu o le ofisa o le taute ia e va pe foi ona lo fa atua i nai ainga o woma pa nga wai pa pe sole la kala ngo mai singi ale vo ko kala ngo mai pa penal so i fuanga le tatu te ye asiata ma mali atawa a o ile te mi tatu te mane ne ai ma tu ilunga ona o meu fa le vela ve tu le mai me nei o ainga o maftanga me fa pena ya pole ale makiva ku asavat ya patalo fa tu nei vai ngo le afiafi ma lo fa tai ele se la le atua le video le sa tava ai atua i me foi fa senga la ta vole ka unha fa senga le ko chanji o sa si pese sushi pese sushi me no vai atua si la ku la ele o se chanji o le tai chi o le tai chi le sa o le la foi ole fa malusti yo alu le lo tai chi ele ise me la lu sa pese ku isi le ngor me le nga o me ngi de le ya so fo malo lo go fa to ile wa si la tura i me na do ina ya ai fa tai wa te lo la uminga e fa ia me le wa nga umar ka fa ka nga ne so o wa lu le o su e mo ska kinga me ia Japanese ai fa mai na ke le nga ko e fa ku lu i ai le si o malosi le ki o vai ko inga ye a fa sainga mo sainga so le mo ala ka i va se fu ko se la ko sanga ai le kai de malosi ya le la wa yo lato wana sianta o tato e fa vai tato e fa le velave ma tu langa ho yo tato fa sa mo ma e wo ka se me ra ka mo ka fa da kimchi de she e vi ka sa mi ya e mai re la fu ko fa mo ya misa palinha ko ia o tangata waleva na tu la ifa alo meu ifa manusina malo o le so se me ala ko ngia ko a o ko inga po angi meu ngi se fe sara fala fa we wa mauli so se me ko yo a o manguia wa pupu ma screen by ya maror folau maror pale fai wisi ata mo na itatu wa ya ai la tatu wa o ye na itatu mta upu ole foro so la tuno pasier pili congratulations il fainga malo me se foi ole tonga minister tope e ole
fa mai te ma le pili le tūlanga o le iai o tātou le blacklist fo ile ale Europe Union ia fa tai o le ua fitongia I fa so yo tua oi ia le ua fa tasi le tofa fa ai o le anga ka ora ko marko inga le I o me mali la na le peina wa le na fa te be pena tulia na fisto ina mo lo fa tula o se mea fo ile winga e se le ora te tau pale atu ale le I o le taimi le tau mo voi o le ase ro fina ngalo a miseli se va inga le sa tu mo se me fa pia kul faru e fa tu yo le wa o le fo ma fo forward to in the say po o se si vo se ka ko inga na ngai lo mu na nga si le fiele o le lusu fa kurang ka o nga ia ro ko ngepe ko ro su le mi ke pe mi mu ke ai ko fa kura e fong skala te fa tu e ka wi o se mea fe kaui wa a ko ke kiro fa ka ko kiro e porque que ka ka re kule pa ma a e ka le pele fa ko nga ma ka le pe lufu fa kula wow ko ku lu fa ma fa sa ma fa sa sa wa ko ka fa ka le pe le sa wa e le o se ka ko fo e lu me ka foi que kule pe kale pe ngala ia o sa ai ale ne mamo ku fo karai ia i ngaro le fo fa mai ia okay fo ku ia sa ka mai fo langa ka mai fo ia fo ei se uma tau va me misale tu langa tu fa te pai tu tiro le tu no ule in a moment na voice of ngalo e ma lo fa te a se ta ma maria te wa tu fo il fa fo ngai ta tu tu e tonu ale te o le o la fa folinga o la fa folinga wa ia na te lo le ia le voi no fa lo na fio e ta o mai ele fo fitalai e a foi e effective ile te mi tonu ana tu la ia na fi ona wingala ele o le lusu fai ku la o po ma wa benga le ma vo va ya le o le sia so fo ai e fua ile taimi le ngol taimi an fatula ai o taimi fo na fatu am fa ai asaula ia lo na winga ilo ule tel to nunga totas e te taula ona fa ailo ile a fo ile fo fitalai o lea ua I fafo ia le taitai o le itua ngai ia ona au mai lea le fo fitalai lai ele sa kingi o le moka au mai lea le fo fitalai le sa tini o le moka pe mai ia o le taimi na fatula ia na fio le tau le fia lona winga o le taimi tonu fo le na fatu am fa ia na toe fa u fale mai to le winga le o le tala vo le ai moni le saunanga le e mana o al kamaloanga ki so sofa inga me uma la ngai poko anga ia ya poko fa vale malanga bele nga fai mai I lungo le ki o ho le si vale le nga fa ei me tonu ale ta ole ya ta ula vai para tua ole privilege ole parliament e ngata I tonu ole parliament a faila o langa upule nga la foi kongo ole parliament ole la sao awa ma fai ona fa mau itua ave ese ma fa mau nga ia po le fa tu lai foi la o failo na fa salanga ai alu loto e fai mai tua lo na wingala o fai ngofia nga fa kongo le fong kalem salo anga malele angit fong kalai va pe aku o le mata upule nei le anga o le ele usita ia le o le o yele manatu o le no foa o le atu ina tu lo I limba o le e fai ese molia langa o mei o le la pe la pe al vai ngale nei o le au mai sa o le sa no anga ia por tu fo se si e fa tu se la fo ona o le o to e mai ta watu ele o sita ia ele o amana ia ia le tu langa pe ona ia le o umanga kulia kumale maoka o le upu sa fai e mafai ona sa ai ona o privilege o le parliament le lo ko fai mai fa o longo wi e pe al merka ka fo ile leva pe e ke suluanga I se ofisa o se malo ele fai go ile o leo la ngo le ofisa o le ku ul melga e ese le ku ul nga ai ke saulo I fa fo male ofisa nga o le pasa o le ku ul nga pa lo leo ya ke o e le menna sa ta uno fai ya tu ile pa enough is enough what tau fo male tu no ke o fo ya ka ko le ku nga ile
Ela fa ulu malo uma ko ya mala ko ia le ole va vitai ya lo fionga vui wa e a fea le vaenga le fa vitai tatu fa solenga ole fisili le wa ma nga finga wa uma por kalame o silinga kali iseu se fo ia le kuanga i lingi ko inga ai o ko ia o ia e asesi o ia sanga fa ko fala inga o sa fa i le kuanga i e ma fai e o nga kau mori lingi kanga ka kulo i swafa ya kuila e pa manga mea o lo fai wasilinga wole ai masesi o le ko va ai ku fo i lingi yaso e pe fo ringa mai fa ko ama nga ya le o ke kele mai ma finga ngalo o isi o le kuanga i o le se kuila e pa ma ngai e yo la ko sau ai a sau fa i lor ko inga ko kong pe wa avea o mar ko inga maro si anga o ma fa fongo nga kai e a ngo ma se ku nunga ka fa se kala ara nga la fa mtalanga i lo fa to fala inga o le fo no lo mo tai por que me se fa nga ya vui ana me wo kupui ile vaenga fa fa ile ala HRPP la ko wole ya se e mafai ona toe se i ele fa pe fa ngale kango fa ko ngur ko se ave ye se ko fa ma se ukanga ma kulanga fa pena na se lua fa to fa inga le vai ya te to so vira ngalo o ke longa ayo e fa ko a ke sa ro ko inga nge ura kwali fa longa se fa ko le fa ba ku le la nga fo ma sa nga le palmiange kukusa le man mele ke sa ngo e asiaka nga berang fa kang sia vole o le kule ya la ko le kule se la ko nga renga ko inga wa fo ringa mai mo kwa le fa yanga sa o se upu ko inga mai ke de wala me fa ngo fire fa ko pongi sa ka no be se si ole le chapipi onga fa ko inga fa kan si mo ko ke siri fo fa la mo ro fio mai wale mo en fo fa mai e fa ke ya ro ba ku le sa fa mai le ka le ku mai a ole fa lo ku si ro mo kala yo fisiri aia ele va pe te fa to tau le pu malafo ai fa fa lo ku si ro mo ka fa fa ko ele o we o mala to ile to inga me ma fa to fa ta sina ma ko kupu fu le ko inga me sa ka avoid e sili le pui nga i lor ka ko fikia fa to fo por me ai nga ka mo moria e si fa lo ku si mangisi ai ka se kara ko o se malo lo ila wa e be ka ko fa pe ala te ke fa lo ku si mangisi mo nga i so ka inga ai ma fo kala ya for le fio mai ko le fongo ia ero le finga ngaro le fonga kai de sa fa mai ke ro ba kule ia fa ro marang for le ne toi fa tu la ia ko fa kula ia poi jo vinga malo va dai ole e lua le utatu va ai mo mawina ia le ai o se isia to tasia o vaenga fa vai le HRPP e mafai ona sao sona fina ngalo ile teitai e ei mafuanga mua ka mafau iai ia pe ona onia inga o lo i tutonu o lo latou fa vai wale sisho ka ko vai le constitutional HRPP po kapu ai me ia a o le kai me sa fa iai le kai e saonga ia e o ang koe fai se kala se sili taitai o le mea au mai fi ngalo kai e kasi ale leo nga e le fa dua inga se saonga ngal kai ma e le fa kongua fo isis who knows lua ia ko nga me foi le foi la ke ngo foi kala foi ai ko nga me fa pe o ke fo o kai ka malo awa masa salonga meia e mo i hoa le si vaenga le fata tu le tatu fa pe la fa ko fo si la vaenga la ko ya you never know esa i fu se me sa kolo ya ku le por ke mo pal mi ku le le ala e uma nga fa mau mai ku le pa pe al kala le si kama lo ma ko u asia kama mali ata wa ba tu fa fo nga mai le tu wa a fa ina la tu ki vai lo na pa ile valu taya e tu si umal tama e to la tu ki vai ile tasi le uli e ko la ko e ko ka ele longa pai po le lima le fief e sa vali melo e val au kulo mal ko inga fa kulo le ka malo le ngo ya pengia bai ma e ki vai le ile valu le kaya
le fo wa ko ki vai le kasi le uri a le fo wa ko ka ele le varu le fia fia wa ke le ala lau ai ka la fu ya ke umala pai ya pe oni masa salonga mani onga le mau kau sa o kwa wa silinga tele se pa ola wa pe o se la ngona na awa you know and I think nga o se yeah ele ai se me mafai e fai lo tusi ale fono leanga this was an order mai le before e o foi la shaking yes oh no ele me fai se le winga na la pe le winga le ka si o voi fa pe ku shaking shaking yeah le fioma e bo le mo ka sau ai se lo mo ku le fonga fitala yo ta itale o ta fa ta tele tu fa e na lo ngole e fai vola ngala pe e se malele ngale ale no fo fa pe mai o le o mai te watu fa te le o mai te watu ia ai to 5 minute ia ona fa ufale le ona ia ina kanga fa lo watu fa fo mele tu tato toe me ia kwa kilipi le wa mo mai le afionga misa to sisila mai sa mo e to fa te pa tu pa pega misia o le pa tu vangale na e to sisila mai ia ise va ingale o le tulanga le sa tu pon le la Whaftai le tua, i lana whasoa. E whatati ese taurumanga mo le malolonga, ua mai ana whai, lau whai unga, toi le sui ma malu mo sa nganga tasi, saunuanga o lo tutoi, o na tali lo leo le minsta e ori tu la fono tau whaofi. A ole i tu ina atu le avanoa, o te fia whai loa tu pea, o na olea ua o mata watu, ua se ei le taitai o le tuangai le nafoa o lona i tu malo. A ele i ato le luas furfai tu la sa whaia i ai le whai unga le pale mene ana nafi. O lea u te tarusanga ina ai le sui mamalu mo le pā, ina i alo whangia, ma wha alo alongia le whai unga le pale mene. O le tula e se fulutasi fast fulu i le tae au na nafi na tu ese ai la wafionga mai tauanumanga mo le luas fulu ma le whai tu la. Lona winga, futa ma whai una e au wai le tula e se fulutasi fast fulu le tae au nei. Peitai o lea wa e so sofa mai le maota, ai o lo ta oto le whai unga ni fua ma le pale mene. E la ngona i lava le whanonoa i lo te te le nfoa ma le pale mene ale atunu. O le upu moni o oe o tangata matua ua lolo so i fua le pale mene. Ala ua fionga foi le sui mamalu mua mua ua whaia le atu langa maa ua lalo le pale mene o le atunu. O ona o lo uava i le whaafonga mai le tu malo ai o lau whai unga. Ia usta ia le whai unga wa umana whaia i lawa fionga. E le leo na e tu muri se i au sia le taime te tawai ona e a fio mai. Ona e a fio mai lea. Usta ia le whai unga wa taoto. Ma ia tau se sia tūlanga mamalu ma le tau aloa le fono a le atunu. Wau whatonuina lawa fionga ina ia e tu muri nei loa se i o i le tūla e sfutasi fast fulu. Ona e a fio mai lea ma le nganga whaaloalo. Lau whianga le pongo te lai e whai le whai sa whamtanga. Lau whianga le taitai o le tuangai, o le whai unga le pongo te lai e mausali mai le whai e espela fola foinga. Ma lia lau whingangalo se e tu mule tu o le maota. Ia, o le lei. O le awal. Malo lo sa le tatu mota. Malo le lava pale tu sol tatu ngaruenga fa sol sol ne yaso.
O le toi fa te pale na i le down le la le te mina so sofa tuai. Mo le ulu ai taimi. O upu ma leina o le saunoanga le fionga fonfitelai. E mo moli mai ai se sa vali ma se o nga le o le mata upu lau fionga vui. Tatia yetu lo le sunga le ataua o lesa e fa audioli. Pe ngai la ki se e kong yo. O pumonia na mare o putautino walanga o manu malo lea wo yeisi o uso a sui a vui o le mang malo o lau fionga pe nei la fo ila te se e tonu a ile taimi lea mafufuanga a le la wa e mai tau history o porkiki wa le mai tau watu le no foa o mfa mongo fo yo fa mongo ngai tu woti ma tu wafu o le kaimi mo ngi ai kupur ka ngaka sa ka i le ku for the longest time ta uma wala lo inai so fina ngalo oi aptai lo va siata hia ole upumonia ana fa pela tsa fa ye e uma na malele no foa ai u koe kulu ngai koe fa kulu si lafo foa ole lafo fo e tuli loa se ifo ka e mai nga e mal pan menga ko sa fo e wai a fai wa koe solia ko so le wa soli wa ali mai ai le mi ngao ile fatu nunga le fo ole ora le mela nga mai tang fai once sa wele ora ale fong fitelai ele ai wa e sa le upule ora ele ya mesi si uninga o kaka koe la koe se kala se si e uia ele o e ke la ai ke la ve ai no la nga sa le upunga fi le bu umalo al meu tau no fai il mele ana leila vale e fai la le mata pule la wo lungo al bali o le pumo ia o ko fa ku o le si lafo e fa ki ai lo mo le vai aso a koa le ya tau ma vui tatu fa soai. The man has no more respect to the rule of law in whatsoever way. Pe o le loa I kai farfa masingo, po o le loa pale menge, awalanga le se ngol melia. Ma le ora le fa masingo e fasai o nga ela ku kongole. Kusa lei ma se senga. Ai va ai le manatu mawalalo ma va ai fa kauva. E va ai fa kauva ya au pa ku lo le ngofo. Awa angor kudi le si makiva. O bumongia ango si makiva le fa sa se lo yang ko ku ko mo se rosu fai kula po le ar fa mai o keisi o le ar fa mai o le e kere ku ko ngor fa msingo se ia makwa awa le the next thing or kongiro o kang malala le o le e so liar kula wa contempt fa manta ele enough le ka ka wa nga koe ave ye se makwa fa sa langa e ngofo I mo se kai mi umi fa fo mal mot e nana o fa ya tu ngona ia tu lo ele o se fa le tino po se personal attack se le o fia va ai le ku o sa moa o le me ko ngale ka o fa o lo ka wa le ai se ha wa mana tu ile nei tanga tai ma wo lunga tu ia lo tu la fon le tau o ka ko ai mo le ka ko fa long so fa long fo I sa wanga ku le po le fa I po kala mo fo I le fo fo kala pe vai mo la lo fa pe e fo va ngai o la mi ska fo la pe nga fo I le pa me ke fo kala mo su fo kala ai ba fo le testing o fo kala o mo nga test le lo ko kiki a ko lu fa kula ko test ma pe fa san kala te vai ele faz fumo kupu kau sanga ngai ko pa menge mare lusu ko kau sanga mo kupu pa mi ai ele ma mala mele ka ko sa ngo ko pa menge le wo fa fo mole le wo fa fo kai mo fa sala o la kudi ai manga o ko mo ko se vo de test pe vai fo fkala yo wala pi mo ko la mo a mal fo fkala so le ko fa pe le me ulo le o te tali tonu vui o le contempt of court le me le sol. O le matua I fou pa le menge o le ku ai ngā whainga na whai. Atu ai po le ale ioi. Moni fa mau ni asiata ma pe lo tala le sa fai sa ona ua falo longo ma ua meia uma tangata I le sa no anga male lenga mai le no fo. Wale mau manatu ai le pomonia
ana toe tu la ia se yes e toe mo moli lo se si la fofo fatuina le lafo ina ia le ua manino sa mo ile upunga lafo ele ale ko ngo fai fa mal mala mai hapo ya e toe fatu le lafo ale fo toe sau malo na fa wolunga malo na fa ma wolunga talo fai lo fio ngakula lea fa ku inga ku le lafo inga ia koe fa ku la ilo ale ile suio ole pa male pale mengi ya onga ongei ole aso muli ole pale mengi ole kausa ya ai ku ele vai aso longa winga e fa ko e mai el pale mengi ele vai anga sau se longa uma ya so e fia ko usa se ya mai lo ai pasi lo le fai ko muli ole Petu evo ile nganga vo ile ona ole ele utatu va ai pale mende one yetu no ine ya auto ni sila va pena vo ya bato Australia e tu la ilo ni meo nga va pe elo kili vai ngale le afo ile le malele nga baile no foa mata usa otua ole mata upule nei ole atu ina tu loa ile mole ole wesu ai por ko inga e o kau fale to nul mafufa amene nei te wa tal to tiro fo ilona ilona tu fa tu lo fa sausili vai ma wala lo ya por me e ko inga ri o le o lo a me wa nga ia nga fale ko usko inga ale la va ele o mamate ia le ta pipi to si fi ho ya che tama le ya o man sau no ia le fo ma io meo le ma fau ma fianga ia pei ia tawili man sa no mai ko inga o fa le ko le ma fau ale foi sa no ia pei ele temi o ngalu e samo na tala noa ia fai se ka interview te fa tal no ina oi e lo ma fau o la uva ai fa tangata o le fo mai o le mafau ma anga fisota wa fa inga no mafau ai le mga o le kumalo musu le ila e maua inga kaudi ale e fa tu foi wa na anga e fa pe tangata pero foi le tate tau tu lio le pure fa pe foi inga le pe vale matua tu lo le fa fonga le tu o le upule o le upu ka ke ve ngai kamama ki nga ma kua se tau te vava tu pe wa se ame nga ia yo la tu fianga po ngalo ko inga le kasinga me ai wa ngalo le aso le la tu yo ngalo ia e rua fai ku la instead of full fa it's a power addiction okay aki kira foi le anga nga finga kuri ngo fai foi nga upu ma so afo nga kuri nga umanga kuri alu o fai mai nga fai nga pekesa ai ata mai aka kakani me nga pisi me ula le fai la pisi pan me nge ula le fai la ala ko foi mresi fa be ale nga la ku fa so ko inga e ke ola ia fa penga sila le fonga fa lai penga a me se fo le ia fai pule nga me o mo kwa ku sa la wo ula ko ngol palmi la wo fai me o fa e ke ola ia fe ka ile le ia le ku ile fo fa lai ole si vai nga asia tama le ya to vai ne fa fonga mai sa mo e fa ali lona le mi ngao malona fa wo lunga il palmi ne mal fonga fa lai a o tu ole na e se le momo lo ko ile kumalo sa ole le anga e ta uma ye e sa ilele ile longa i kumalo e o afo ya o ko kele ke ya o ko le anga a fa pe ke ile kumalo ele o se go fo sa ilele le go fo le la o le go fo o le kumalo le pa o lai ka o ko ai malu ka ave o le kumalo ai ele ke ai ya e fa tu le na o se fa matalanga le nga ka ko ke bangu o foi ke wa alu a vai ko fa le ko mai ele sui o kumalo yo ke fai sa ai vai ele o se ngofo o ele o ngofo le kumalo o malu ka ave le kumalo ngai ko ki e o ko a le nga fa fo inga ma le malu lo ko venga o mama sangia o ma ko ma le kumalo le nga fa lo ya ai fo si tu malo wa fiu o mo ya me fui de ka kia ka kia
wale mo ila longi se kali ko fa ko mo si to ngata ma fo pena ka ki pe ya wale mo wa ila longi ko pe ko ki kali me si piko ya fa bla vo le ngau le a fa ina ilo la to so fa le na tonua ma wa lunga e so fa ma wa lunga le tu malo a fa ina ile va no fo ma le tu no ya o nga nge ya kangaka nge ya kangaka ko kasi a ua fie se furu kausanga o fa alo ele ku malo a ele fa alo kangaka ino ku malo o mo ni ana me ko wale ka ole lope valea por fa valea por ai fa fasa ole si popo le ngor mata upu le vui ma le ato o le ua ia to e valia se ngoa le o le history o le pa mo le au iluma na le wingo le tala awa nga ka e umalaia awa yo le apa le mai wa onga kulo le pa le tulo a tato wo i upu sa wa nga ka umai ar ka o hayar ka le nga ka o le ngore pa ma tu va vai ka ko le i fiki ma fianga o mene na ona nga manga ya fa soa po le manga ya nga o fiki o ki sa me le pa ki ya le ko me ira ka po se o le ku malo le sa wo kama ma vai tato so o hai umala tangata matupulanga o le afai ya e le tu malo e porkiki wale ai a ko se longo le le o le tu inga mea ana ia pasal na lo mawa le aso na le la le sa manga al fo fta ile sa fa ile si sui o palme pia sui mai o ia ko ona no fo ma ta mai sua fa mataio ale fo il fa tuanga ale no fo le ai ele o se a fo yo le o se kofi o le makol kanga kanga we ka wa fa lupe le tu malo anato fa lupe le tu malo o anga na ba o le palme nge o sa mo e mo si la ile ma wo lunga o le ku malo ele ma lunga le kanga ka o le ku malo e ma wo lunga le ku malo e ke ri sau o ngolo ka e sau o le au nga o le ka vingi le ku malo ai le lola o ngai fa lo le ku malo siringa e se ko ele o nge kanga ka vo ile ku malo le ngang fa lo mana yale o manga ye fo me bui le fo sa ngoi bui mo le fo fo e fa ke ai le sa ngoa ku la fo ai mo le ku fo le ku o le ia ma fo fa ba a ka ula fa pele ia lo fionga vui e pela fa ngo fionga personal a fa pe aku lo fionga le suyo sa le ngalua e pela ke po pole mo ka le fa la ngala sa wo sa le kumalo o sa le ngalua o sa le ngalua le so e ka ia o se me ka o ma ka o fa malo ku ila lo fa ngai ia fa pole so sa ngo fa mai ta wo fa mana jo vui e ke le ngofo ilo fale o o le asiaka fa kai nga fa nga ia tatou i no ia o maswafa ai e le fa pe nga fa ko asiaka o ia o komeki vai e ke le isau o so swafa ki fa ave vai ki fa pa o environment o le makai eni makai la wesi la fa ila usului kulo ai a fa o ia fa ko kwanga le kumalo o le kumalo e siria ku ngai lor kangaka mangi suafa ele nga vale suafa kulo se ku makila le nga ile o e ka ku makila e ya malai fai ka winga o sa mo e ku wai ko fa suafa o le tau manuino le vai nga ina e fa manino le matau le nga ile skangaka nga sau i ko kongu fa ka o le ku malo I say e ro o me myself and I le nga le ya uma ya ko keli avela o inga fo inga uma ilo fatu a doi man tu ale tu malo ina usau ni fo ila to fo e to aisi ma to fa se ele tu malo e to e mai le pule ai ta to o le mela na le utu le mai ni lua fina ngalo ile fa to fa inga fo fitala on ta to me ile le si ya vai nga le aso lua so fina ngalo le atowa ile tu mau ma le ta mau o fo fitala wa le mai ka waku pe ele i koe a kuangi kura pe ang koe mingu ke le sa va ve ko inga le sui le pa
ai e le if a peanga nga ka ai fa fala pe salu i lalo ka pe ka ala le fa mangalo marva fera roi na tu maua ai ngai tai e pui pui le ngofo so ru fina ko ka ua e ke o le foka kulanga ne o in ora le parmengi awa ka mi nga i le foka ka le karwai so le nga sa ro ko i ku le fai ya lolo foka lai a fai me la nga ku le o le la wa le mai o le ku ko kasi la le foka ka i no ku no ki ke mala fo fai me ka fai ye ke la ia well done le foka ka lai mai i foi o la le ko u lo si sin fo na tonwa le ko u lo si sin fo malo va te a siata va te foi ale a te ole te lo si le fia ole a koe kula i mai leo se fonga fitalai fa pea langa ko fa pea longa le maaki fa pea le makala mai le kaimi ole ko inga o ai fo ngong malo so ngong malo so fala nga uma o nga fa kauko e ave ma fonga fikalai o le moka langa sa nga mua fa ye langa u a maka ku ile so ele o au se sui o le HRPP o au o le fonga fikalai ku kasi makuma okien ale palmenga sama yo le afulanga au mankuri efi kuri kofi la ele mesafa very neutral kamalo ola le kaimi e malele mai ai le ngofo la mo mori o sifi o kamalo mo kwa pa u le le e sa ulo le upol kamalo ora ya le me si ko hari me o ngalo ngofo am fa kali pola me la kiliva mai ya sa ulo male fo male o ingo o sui o le pale menge mal kula nga pe le la wa fa lua nei i le tula i mai o le sui o ainga i le tai e tatou te le feselu wa ima e fa ne e fo ile fionga il fong talai a le upuaia ma lo i la fionga il fong kalai lo wa lofa il maoka o samo ya pa fe kai i lo sila ko le anga e kaua o nga fua ku i ko kongo le maoka lea ia le fua i le ku umalong kai pe ole winga le o la kai kaka ole makua i maaki ala sa o ka malo mai le ko e alfa pe mai le muli se fai unga al fof kala is maka ko ses pe ole ko nga fof kala ile ya ma ufi ka wi le ya mar kai mi le oya kai mi fai ka le u fai ka ya ele ya vo ila ile le afo ile fai nga malo la to ona awea i menei au fo ingi fa pe la o fof kala il fast o nga pe ile o la fa pe e o la fa nga kongwa ia ri lo le o la ngo for ka malo ma kula fongo uma o longa winga o kai mi uma e kula ai ia e wale si mela ka ke ba ko e o ke ba ko e ile kai mi asia ka ma le ato e fa pe fa se pa vole le sila fongo kala ile mela la fionga fongo kala masau al kala masau ya ai fai mai ka malo na tonwa sam mafia mai pa ingare ke ngai wala ve fa wa bui le wa sa no tonu la valanga ta wa yo family no ke lo na lo pa inga le fa pe fo na ma la ina le tu ale fo vitrai sunga pali ta spa I from a background as a law enforcer ya dio no wa lo live na leo not expecting her ko inga attitude nga le sa ka fai mai le sa tau fai me si lo so voi le na sui fon fitalai te mo le HRPP kare mang you know to me I like his authoritarian le kulang o le makiaki ko sa nga nga ke mau mai SCC le au kau mai ya tia uia but that kind of authority for ele au nga se ka nga kari soft o le ngofo le ai mai se la le wa le ku ainga le wa yai kuila epa o matua I more than just the opposition
Ai sa 1 in a million. Ole wingo. Ole wingo ola fa matalanga vui mali antawa. E matua mo o mia ya le fonfikalai. A koso loale kaofi. Koso uma. Ele mo miar ko e wala nga sa e ro wala e pa ingan tende. Aku le pa ele o mai wa me tau fa pe mai lo fionga fonfikalai pe mo so no. E on kali lo fonfikalai. Ia sei kula mai le al melang ko poka ko sia ka ko mi orang ke nga runga la uvenga vo veltrai me adwai lava ke ya le o ka ofir kala mingska po oilo ai tu fa wa ya kuila e pa kali ai fa tai pe o le o tu fo i mai le tu langa la o lunga a vuima mari eto o le sime fo lo mai ka pe o ke le nga nga na po uma kausi kai mia fai pule mo sa la vai se fai pule o so kai adwai lava o ke fai pule o uma kai mi uma la ko o uma la ko fo la ko kala ni uma kai o se fela ya mele o koso solo mai me fo la le fa ko la unha koso mo a ko kiki a ko ru mi ku a fa ka un ka le la ko va ku le wa ko la va ya le ya fongo ile me ka nga ya ma u fi fa mo ko ka o le simea nga me mo mua nga o ero maho fa ngo fai le pare mengi le ako e sura ku ko se aka mo ko ka la kalenga ka bela lo fi bes ka ya ka fu a lo ku ka la ku fo ka fai wo pe wo fa ko ri ke pe wo fa ko ri ke ya ku so le wo ka wo kwa o le mele fai mo se ia aftai ole vaenga jere ime yesela vaisia mata upole o te ata mo utilitilo ile vaenga ye faia le kamela alfono le ventato to mai tawana nei le ai ma se fa e monga le kamela por le camera e pu e me ia me te tau walanga o le live o la tala le mua le ataua mavui a fai le fainga ia tangata o le poinga o le fongo outsource le ngadwenga ia wo te lo pole ali tu langa la te fai lua ele o le lifara lo ma fau o le tu na o le mele te lo la lifai o puipuinga o mo me ia tu le ai se tato matai tu pele a wilu mo le fono wa e ia lo se me fa pe tu puanga i le fast ko vai le makor camera ele aru ese matangata ia mamingiska Poleani lunga mani lalo alenta to vai mo mo win le to tele le fo emedi mai ma ko meni tangata la ngo la fia va ai sa mo a fa live lo me ia live mo me ka o me ma po e fa le ele o se live se o se ke wila ele o se live o se si o le fono usu a Samoa e entaito uma ya Samoa e mai mo masina miori mele ai le pe e poloka e control le au vaenga ia e lau te controllinga pe e fia mana nao e filifili ma pule la ko le me maka isa mo ma me le maka isa mo o TV9 le poa ke lo le o a fa ia o tele o TV ia o TV nga lo e ala na mafua ia vaenga fapia o le makwa ele ila vale mana ma ana ma anga tangata nei mana tua ole vaenga la vai sili ona taua e lua ole fofonga vetalai ma le kangaka lea ua le victim le kalangoa iai lona winga a fai nga le kasi lako kema ia lo winga i fa mau fa mau nga wale fenga mi bilo kangolo si a kol kema ga le si ku mi le si ku mo le si ku lo no pe le winga la ka fam kalanga o aunga yo au ke o le maka upulea e kalangoa o le fofonga fe kalai malanga fa konga e fi lo la sa mo po fe la ir ka kale fa ir fa konga ai me se ka kale fa longo al fa bela ya a fa o TV na yo TV na no TV ya armaro TV armaro it's supposed to be over to AP and TV9 or TV ngal malo ya ma to foi wo ma privatize o mga fa ma ko nga fa ka ku le pa nga i ya fo ya se ama TV1
What, 9 Oh, there? TV9? That's TV1. Oh, there's... Yes, okay. that's TV1. Maybe la TV. TV9 ma Hello TV9 la o le TV9 o TV la bal ngale al palmeng. Yes, al malo. Kusa live fan ko kongi kuper malo. Ele ko kongi en kupe se HRPP. E manga yelo o lu fa kong vo le va engal nga. Yes, absolutely. Camera 1. Camera 2. Pe ba ku Camera 3. Pe ba ku mi se pu. Camera 1, camera 2, camera 3 ia le palmeng akwa, you know. Vai se sila foi vui nanu ola fau e sau no. Lai ele se aro fanga langa o lai ai camera wai so se suia tu lai. Yeah. Mangko foi so se suia ku lai lunga e mo yer camera. So every angle so lai ma wo se o lai ai. Ai ona wo uma ele o cameraman fo ile o kanga kale fa kung kungua. Au fu uma nga brief a kupu meia wangi po ese mer ko inga wai uma fo iwa wo fai mai ele share mai ele wo ula o me na le tupu. Ho longo wingala. Ele o cameraman. Ka ka hole le ku fa ka sia ia. Le producer tanga. O yo ka pe o le ngaluenga ai fo ia misa le fai. A fai la mana tua e on mafuanga ngai sa wela uia tala nga iwa atato wolo e o ai tonu le fai meia. A fai o TV1 for example. Walanga o le fai al page al Parliament of Samoa. O le live maya which is a ilo tal tununga control el fai lo kusi. Fai lo kusi al Parliament. O ia le tangata report di umayai. Ia po ai la wa ai le media. Ale Parliament o kanga i li poki anga i fai lo kusi so control uma nga ia. O ia foi la tona avia fa tununga i meia. Ele ai songa aro fanga le foi fa fonga mai. Ka kia le fei kar kau ka ia e. Ai kalia se ku alalo langa o le mako ku alalo o le experiment for let to know. Yeah. Mo le lenga o kanga ka langa o le ko kele fai ka fia mafe. La fo le nana avatu vai na avel tato tu alalo tato lava tu ta ya ena fa mai te tu alalo. Ia le leila e o e fe ngai mal pale mia ma press conference. Fa fe kai vi ia le li vai de manga ia. Langa ia me foi le no fai so o fai ma masani. Wa te e hawa e maro si oki maro miki afu. O ngā wa e whai e rungo masangi. Lo winga lan wha matalanga o to e fo i mai iripu e ngā mene. O lai deliberate, o lo ulana tantununga. Ma ai lai se ta se i o lai se aso e whai engi whera fola fua inga ai wha pe whai upu. E whai engi upu leanga a kuila e pa nga i ala audi. Ngā sira sila lele e mo solor kerma lela e moi. O hafo ini tala leanga o le a whai atu e le tua ngai e kau aia ngai o ingi mingiska. Believe you me Samoa martato peno ele misir kapu enga mainga ele wari ia o foringa ngai mingiska ia o fa yengi kala po a reaction sa mingiska me fa pena ai ono ole o tupu ia tu epa vai makua i malo ar ke mai le kai fia ele o pu ia mai se kula epa le winga na le te vetu o a uma ia o de tauna ta sei uma esi ka sei uma esi fo ile le o ko kongi kia pula mangi maumanga o le le fai maumanga ai o ifo isi tangata e lau te fai le leile ngā ruenga e kala fea unga makupe ma lola kongi kupe ka ko mana ia pe ava pe wale o malo lo palmeni Helena ai mana ia ala ia ona mo se ava no te ia e ile fai lo tusi Waile o nga o fu ile a fu fong fitala i wala ngai le o se maka fa yo i ka fong fikala ya ma ne vo lu fina ngalo ase yes ma ya ku sa o me va pini ping ya ku sa o ya o mai sang sa nganga pan mi po o ia si la fia ia me lena ton a wala ngala nga o fo mai o ele o kilu enga ke le o loa yes ai ole o me ia a fa o la o ia nga ka o ia o fa lu ana tele o sile fia ale ka ka ole he da ile ile vai le media team ola ki pengo fo ai i ya la ye me fo ye o meu o a fo e fa pe tua camera 2 la bonga ro camera 2 la ya kule ya camera 1 longo wingo ka unga ko ya lu o fo kala pa pe na le wingo a foi le na e control uma mantu o tatu masani uma fengo nei me live vui ma te foi tatu isa mo fengo fu fu ile control uma tuai tangata le sa fa i monitoring producer le na te monitoring camera if you not a producer vai tu lunga ile o sa wa fa pe o sa ngo vui a le nga sa ngo mo re a ka wele skuli mang la vai ko ka di mai vui e a ko lo se konge ro se konge le ya pia mai ka kara ka ka vala ko lo male Why is he not on camera?
ia ala receive mai e cameraman lai kulo lai CEO solo wa e mafainga CEO solo mafaika kala solo ai ngalo ia la nga lai fa ai ona o lai deliberately vai tato ia oh it's sure ai o me siringa nga leanga o le kupul ka o le fong o le fong ngari ku ngai e ka ua na o le ka ku ngai ka ua nga le camera ka ko kir po nga me lai fa ia mo se sila la ku le ngare we sau no le upule na le atau o le excuse nga la sau ngi le la fai mai ngi fa pe mai ia ngai ka ua ma ku e pa ka ua ma ku fo fa lai o le excuse nga that's a good enough excuse e kuria o la utala moni lava le fa ya tua le atau ma vui ma fa fonga mai la tunu o le paua le fofo i lo utali tonunga o le sunga tuila epa o le tangata e le ao ngana fofo na faafitauli mana mei e fai se vafealo aloai ma se faakerisiano o le tamaloa e matua le ai le na mea o le vafealo aloai ma se faakerisiano ia te au e kasi ia le fofo onga o anga mei e fai o le kulafonga o le upule e fai e fofo e le ala mea o ngā kongua wai leanga e koe ave koe whaamasingo i anga mea ngawhau o anga mea nga i e whawhaua ngā pau fo i ngā o mea e mawhai o ngā koe whaasanga e ngā ke koe whai al whai ungo to e ngā tangata whapea o se upua ia i se ava whaka ma se ava kuli ma se vaka ngaka ma re kua ale ngā i whai whiau ale ngā i fo whawhea ngā ko aku kuli isi kau alanga mau ngangi ia isi ele ai o mare va felo lo ai la va felo lo ai oi ia la audi maria ia la va ia lea ele ai ai to si la tu le mele fai nga ale nga ku la fongo ele ke ai ku la fongo e aka sau palau vale kangaka ai aru ko fa le o kele mai langa palau vale nga fai irunga ai ta to ia ia jaulaia o le fofo nga le fofo ai o le toe tua i tula o le tula fono ai toe tu i e fa masingo inga ku la fo e pe lang kama opan marama la va vai la zero fi ngano vui mleto ole vai nga le asia te pe na esa no e kwa sa o le ia ya va no va tu na rila le sa gole le palmia wa had it wo le wa wa ka le wa so ole mele tu la i mai ile tamale usai le ya o ka wa ya sua fa makai wa ya fi ai fu a ingama a ole fa le love o sai le loves only sai le never loves anybody else but sai le that's his problem ole problem manga e pa walong konfiki o fa pe mai ku ol pa fa pe mai ku ol pa o mea enough is enough ele o sanga o le ku ngu oli e a fo e fa ikeke o mai kangaka ka kai le fa e o ai asa mo anga lo fa pe lo fa i sesia se mo o le nga poi fa nga fa kalanga bo nga winga le nga o le fa fonga ma ka pua isa mo ai le pe ko va ko asiaka ma maria kawa sa ilele only loves sa ilele so dearly in his heart tala ia mana ia watelele tatou coverage po le vaenga o tatou whaasoa ia o le aso na nafi na ua mai ale whaamoemoe o le pāle mene ila na urua ia solfonosu o le sama ua ina whaiai whaalolonga matulanga ia o le o foi ma le sao o le fionga i le fonga mota fonga fitelai ia ua fu ilo na pale mai ia o tele iloa i le tala anga ma le au savalinga mai ngā tulanga i le na foa ia mai tau watu se whaaloalo la ua lunga fo i wa wha atino ina e le tō wha au pa au
Vai atu a le sui mamalu ma le fionga i le fonga fitala. Ia malona i tu malo i ai ngai li tai. Ia le sa fatino i le aso ana nafi. Maualulunga ia tūlanga o whaalolonga tau tupu sei. A leo te vava ai atu. O le ana maua maisi au kolosi sa moa i se mori mau whaatu tuina. Whapea mai na toi te enai e le teitai o le ituanga i le whaaloalo na vatu ia te ia. Ma toi whaafo i na te le italiaina. Uma o na whai le palau vale i parimia. Sau ata i petesa ma toi whaaleo tele la na palau vale. Whaakoro whai. Na whai. Ma whamai o mō kalaula ma meo a. A le fo ua vatu le whaamanu sina ia. E le te tau o na ngingi whakasia ma la kowhai ngā porkiki. A le la ua wa mati la tila le personal to ina. A upu matala ia na whai mai. E se ale va a o porkiki whai porkiki. A le la ua le vote vai tu le mai lunga inisio a la leo whatu to ina. Toi whaafo i ele teita i o le tuanga i whaaloalo na vatu ia te ia. Ia, o urua ta mao le atunu. O matai maurulunga fo i tu o ainga. A maiso rua whina ngalo. Le ataua o le a so langona i lea tu ainga tu maleanga whasa moa ua tu lai mai i ai o ke longa rua i ke mire o kupo fo i le me whapea. Toi whaafo i o se whaaloalo na vatu. Mua kaur whaaloalo. Ai le mai maua penginga i uli. E langon mako i kumalo. Sa olele. E kaunga sa wharinga mai le whange le mawhawhau ma le kalia ingon whaaloalo le kumalo. E le se whaaloalo moi o le ka ua le. Ai le na aua pa au. Ai le ngā pa au le kumalo. Nice. A whera koe rong kuila e pa. Mea au tō. Whangau mga voli. Koe wapa ka koe whawhoi kuila e pa e kuure. E whalam. Palova te ia a siata maria taua a. Lele pe le winga le tala wole. O le tangata sa wha lele i le tunu o le se poko o i sa moe pe o kule. Pe o sa i lele a. Ia le o sa unole i a taua le vai mali. O i loa e ka malo o longa kuila e pa o i au mai ei. Lona lua a siata mali a taua. Ele ia wakua se whaaloalo o ia longa kangaka. Nga avaku le whaaloalo o nga o le mofoa o le kaikai o le kua ngai. O longa ke enga la o le whaaloalo. Wa ka umai ai. Wanga ke enga uma ngai ngei sui ma malu i kokongo o langa vaenga wha upu whai. He should step down. Langa o le kaikai o le vaenga wha upu whai. Lai ka uai o le opposition. O le kua ngai. Le ngā waku e whaaloalo. Ngā waku le whaaloalo. O le kofi. O le kofinga. Ai le o le kangaka. Ei. Ia, o le mea ngā e ka ke vea koe ka ika. E sa o ia. Ia. O whamari e lo sunga. Ia kau. A whai e ke sa ima e finga ngalo. A wha inga lo fina. Ua sala. Wasal ai sa oi awe al kalangar usi sia ko ko mo pengi ngai uli vai ke fi wai ya pe ang fa ko ri so fa bila vole me vole ai fa ko ngol ka pala ai ko e ko ya ko mo ai fa ko ngol ka fa val valia po le vale ala ko le vale ele wale le mai ya fa le o ya le fai ai si dio ngere ya sa mo ma po fai o malo a se vai lá fai ai o fai ai moko fai e pena vai eto ele tu alo foi ni o po fai ai ngai o le mele ta o na fuao a tole tu fuao fa lo ma o lunga ai abatu ai tali tu ali mama tali fa tu fa nua mai pa wale ole ia mau peto vai to fai lo fionga fo te lai e se o lo tu malo ia va pe fo ile se mai mo al tatu tu sa lo wa le ya si le ku le
ili koe mafau ma ili upura mai mau fo kai mi ka ko kala mo ile kangaka mau le swafa mau le tu malo mau le ngo fo le ku malo ile so ngo fo ile nga fa lo siata fa tai le fa to fa la inga fa tai fa malo le ya tau mana ya ele se le se so pa ua ale le ya tau sa le ya tau le tau vai atu le to fa o li malo le mari ko le la ve ku le pa lai o ya pai tasio fio anga ma ele le so ku le aka o ao ile ngafa e fa ngau mangafa le aka ya umonia ai wa atangia i ua urutino i le toe ina e maualunga atu ia nei lo i tu malo o le pinge faa maukongu markari faa diadi le avui male ate ua i lo ai e siri aku ia i lo kangaka e siri aku ia i lo le ku malo e siri aku ia i lo le paki HRBP anga ua ngalava inga that's enough i lo ai le koe ti survey ia sea kai nanga le usa ngua vui ele ia vakua se faalo alo nga o so kuloa lan me la siri ai le pa ya ri paka ku pa ilunga lan me la siri ya ro ko fanga lan me la siri ya sa pa ki lan me la siri ai kasi ya ma fu anga ese onga o le faalo alo o ia o le kai o le ikuanga peifo yonga avel faalo alo ia fia me ele ngaka o ia o le former PM ai o ia fo ia nga le o alo ia ko kongor paki le sap ai langa o lai sa le sikala o la foi ko ke sira fia mai lo uma o yor kai o le sap ela foi nga la ia lo ia ai o ma fuanga le a fia ngisi e launga ka sia o mai fai pule uma le nga ile ngi ko finga ia lo ia i me fa pe ko ro wa le nga na tusa o le whaarorona le sa ave a inga i le kai. E ala mai i le lako ngofoa o loo se e iai le fonga whekalai. E ave mō le kai o le i kua ngai. Ai mai se. Ia o le pā i le lako fo i kapo inga. Ia a le ua vatu. Ia e le se la le. E le mai maua fuanga mea i. O le whaanonoanga. Le o ia la le ua mua whaarkangaka. Lela e whakangaka. Yes. Mai se kaunga o ia ka kamakua kaunga fa o fai unga fai o pau. E se fai unga o pau. O fai unga ananga fo. Ananga fo. Yeah. Ale ka valea mainga. Mere tau le tavalea. Ia o le aso atai au. Ia o le afai ai le o le fionga bania. Kalo sia ai ki fa que fa ko sia que lang fa lo longa ala sia e te sia viaje ma de ato o le tau foi lo tala i no mo le sa no lo o le tau foi lo tala ana o ha o fo ana o fo o manono ai ngai le tai le sa tu to o ai da ya foki ya le na ona o le fa le li wa to va pelele au mai sa o le fa lo ave ya fa muinga o le wo kofi ku lo la kai fo o fa ko va lu le ya fa muinga ya a ese lo fo muinga a fa fonga mai le fionga ya fa muinga ave sa o ya fa muinga o papa a ko ese lo mala ko va lu ye o le sa ka paki o le sa ka paki o nga winga wa lu le nga ka mai anga o va pe o la ka ke o kai kala fa ye me fa lo nga nga kwa le ya vai o le finga ngalo nga o le sa kai le o le sa kai le ku ngai ia va pe au mai sa o le fa lo ngai ave yo ya fa muinga amaka ku le so o le kai fo e ko fa fo me ku pa a inger kai ya a ko awa va como fuki e va ko ya fuki a ver fa no o le kai fo le la ai ko mai ma ku ku e pa ya ri fo pe ronga fa ke ro fo mo longa o
o se vaenga le o sau noanga langa wa sau ngolo ya famuina aba oto atu le vaenga o sau ngonga e makua fa ai poi pole leia mara fa ko fala inga vui le nga yai le nga ma vai le no sau ngonga famuina le ka ngi ai le mongi o sau ngonga lang ko valu e le sau ngonga famuina nga fai le malo le lango lango inga o ngai ngar fa ngumela fa tasi ai masomato lango lango atu e pasi ai pili se baya lunga le sau ngonga le ale fio ngale ko fia fo ile nga yo le na tapena famol mole le na awa le tatu tala noa ile fia ave esio Samoa ma le blacklist le no winga tatu te mo mia se Samoa tau le leia e fengo fia te tu la fono fengo fia tatu pasia tu la fono wa nai na foi numela ai fainga tā ona teu tātou loto I whale. Ina e whawhaingo fia e whanga solonga lumana I palmene. A ole teu ngol tu la fono pen whatulei mai. E iai tu le lei. E fo I tu e taun tātou sisila mau ia. Pau ale mea tā ua pe a whaiole tu whatasi ai mawhauwhaunga mwhinangalo le sifa o le CPS ma le mof. Pe a whai o lewa I to tonu whaatasi ma whauwhaunga ia. I le mea te tau ona whaatino I le wala. E na ia mawhai ona tau le lei aile ngō Samoa. Pau ale mea le whawaseng tai lo ma whauwhau. Ona tere na li lifa lo ma whauwhau. E tūlanga le wawa ai whamta o sisili. Lo inga lau whamtalanga. Pe o le ale ma fuaanga. E whaapea e tutongi lai sene I nei. Whaatino I business, ai whaatino I whafo. E leo whaatino I nei Samoa nei. Fia maua e so maramara maanga wa so specialisi lava e whai. E tau na whai lai sene, ona whaatino le I nei. Ai leo whaatino I nei lai sene, o lai whaatino I whafo. Lo winga la whamtalanga leo tu whai atuai. Po o malu la whaonga aino le ngō Samoa le lai sene atuai e business le e whai. Nei mea ane o tatala le avanoa whaapea. E au mai ne le stala I business e whaatino I whafu. Po sao ma le lei whaatino. Ni mea ne o tātou se ese ma le mea le tau le lei ai Samoa. Ai avatu lai sene. Te lei atu ele sisi a whaina. O le tūlanga o tātou atunu. Pei whana mau o mai sao noanga sui whatua mai atu ne vai maunga. No e le po lenga ni mea ne. O iei se isi whaitito ai matala. E ono a whaina ile tātou atunu. E pea on si le fia le tūlanga pe on tau talangi e fo inisio tātou fontanga ia tau mai le money laundering a o tātou e maua au le tātou whatou tō whakeusiano e le tū lafo ina tātou e le tua e iei le me malosi ma le mea sa no winga o tātou e tele na mafuli o tātou mawhauwhaunga e le o le me malosi au le mea sa o a leo tūla I me whainga malo o le whātua tua I le atua Samoa tas o lono winga e li lifa alo tātou rangona e tātou te whātua tua I le atua e au mai ai le atua whaamanuianga mo le tātua tunu e le se teibi o mativa ai pe fia inu tulou langana o tātua tunu la lava e tā pena e le atua wala e manui ai Samoa tātou mativa fisangai ma le ala o tūlanga o tātou nofo ai ia o tātou a inga lava na pe ia o na maari e fo I saunoanga fo I le palmia tātou o le a inga o le tātou tusu fono I nei I le pea mawaitangutu o le a inga o le a inga o ai a e no fo I tua o le pea mawaitangutu tangata o maa le a inga o te tari tonu fo I la le usu fono I nei e whaima ma malae o tia whau o tātou o le a inga e tasi o le a se mea whina ngalo ele malo mātou te iloa e au ngā mo le lumana o le tunu. Mātou te tūtula I atu e tauna a matu langolango. Ai a whai e fwoi se mta upu e a whai na ele lumana o Samoa. E tau fwoi ni mātou tūla I te wha leo atu. A nai nai le uta alwhai mea. Wa nai ha o tau le o fionga I palmia msu I palmia. Ma le malo kapene te whai unga I manuia tato tunu. Sa wanu ai la son nafi pe o le atu toa o fia la son nafi. Ona o nai me ala I te pe no pai lo atu.
Ya, ana walu le an po fatu le matuai. Ta ti e tu se ta mata ile. Ya nga ya tu sale mo. Po a fo linga Christmas ta te ilo. O tu sale mo to le di mai. Ese le mata ngo fi. O ta penanga le tunu. E fa tali le pepe Christmas. E fa tali le fi le mu. Ale al fe au e batu le ya tatu. O le fe au o le fi le mu. Ina e no fi le mu ina ya tatu wo fia. Pe mai al fono ale parlemene le ya so pe mai ala so taia. Ale tatu ti fo fia. O la fa tali mai tatu tu malo. O le a se o so wa fo ya tu mai. Ai fo ya tu mal tala fia. Fi le mu parlemene. Na wa ina ta ingol malo. Ya te le tau faiat. O le tulanga o le tula fono tau fao. A fai o le mea le leia ina tulu. A wa le mea sila ni ini au lape tu ato na mea. Pele a fai na tato. A wa e mafai o na ave ese le ingole le blacklist. O le ingole le mo Samoa. Au te nau fo le tu malo. Ina ia avea Samoa, whaitaita inga o le Pacific. Le ngata ila na parlemene, a le awala e file mua. Tatou si le fia al mene wa ila o lak. O le mo si file mu. Ma o ai le au kerisianu whatu tua. Ma o le no whanga tu te tono la e Israel. O le mo si file mu. O ai nei loa. O i nei a Samoa, o le la tau whatu sulu o toi se file mu. Le anga e mwhai ana a watu i nei, fe au mai le tua. Ma wai le fi le mu. A le tūlanga le wha moe ma le tūla whono tu ina mai. Ia, e iei nai mea na o te tau loa. O te musu e whamata la atu po le ale. Le anga nei mea anu wha pēa o te le lango nango ina, pe o te whai tu au. A le la alafo atu ina. O nai nā le tō wha ma le whautanga. E sila i e le malo. Pe iei nisi mea e wha le tōnu tua mai. A whai o lai le lei. Whai le nā matatou. A uma tuai leo la whamtalanga i le aso. Jongan whamtalai. Ia, malia whenore sui o lo saunoa, o lo iei whaula vea marteitai o malo, ia tuna mea lo fionga le lipani. Whafta i le tua le, ala whai mai fwoi whanunga le lei. Dato pale mene le nei fwoi tai au fau. Patalo whatuai le ngang whalolo, na o fionga teitai il mota. E mai se fwoi sui mamalu umol dato pale mene. Lei le sia nganga e fala ve lave le ma le lenga le fionga le tukfia. A wale mfaino nofo langa a o Sofia mai aluanga. O saunoanga tonu nei o le tai au fau vo i mea uma tatu whanongolongo. A mei se fo i upu ia wa fola le mauta. O le tatu vata pui ma le vata puia. Na o fionga le tupufia o ele si ainga e vesili ai ainga e fia o Samoa. Me se foi loutu lai mai le nei vai tau. A wato finga Samoa ma le tatou taimi foi. Fuata malona lou, tai malona taanga. Le foi wai fola manino le aswana nafi. Ioe, o ti ngā nā. No i tō whanga ma ti ngā nā nafi. Ta musu, ta mata mou, ale wa sa no saol. O fea fua tuai le file mu o le tunu. O nei le tato mota. Ia fai foi lalo tu sau no mai. O nei lo ia te tai. E fa pena foi le matu tar sangatu. Eu tô lo fangir tu tai ta. Tu sa mau. Sa fotu la fai. E pa ia o le usonga tu muma pule, a inga, whamuina, o wherto wha. Tala wha solo pito. Tala wha solo pito ua pala au vale, se tangata, i se taitai o le malo tono le motane. Ase sila mai sama. La le mai tau mai sama, o tato upu matala i e whai, a talonga i vai. Pea no whetul te musola. O no foa nei mātou te no foa, o no foa le tunu. E pui whātasi, leo whātasi. Ole, tato mtafa i oi tau abele.
Whaftai mo saunanga. Saunanga na e file muai e nau le ailai vai tafe. Nau le tavae i ona fulu. Alan me le tātou te vai. E lau asala lau atu. O fea e malu ai le taitai o le malo. Ele o la auri le mali toa. O le tō finga Samoa le o te tūla iai. Malpa ia mana malu a kape. Ai whaftai lau whātua whala. Ngā whai o le ute le o whai ngā mea. Se soso ni foi atu lepa. Fai se tapu ma se fua ana ina. Ia la tau sauno mai nei, la tau te tūtura lai. Me ai le se i whai fufuanga. Le ai folo le ono le me le alu whamuina. E matua atu ina. Tuia ma uto uma nei. Talo atu ma le nganga whanua. Fai fo i o le nā o le nei. Ia la o malpepe o kirisimasi. Ai le mawhaina mai mea nai ufi ufi e mea tauna whai pui pui le tunu. O e malu ai Samoa, malu ia tatu. Au lau saunoanga, whaftai whalo, a leu e saunoa. Samoa le a inga, ulo ngafa, mai o ngafa, ma tā vai, ma muri vai kita ia. E o whela atu e whai tatu a inga i upu ina whai. He wata le malu i whafo, wata le malu i whai. Ui o lea lau whionga le whangaftalai. Ia, se wha umatu se upu i se stei. Ai whaftai mo le saunoanga. Wow. Beautiful. Yeah, mai le fato fala inga le atua mai so fingalo iona. Foi le finga vui bo le fola mfa ulu tatu faso. Don kwa ko fala. Mai le wa wale mai la bai. E o kai o pa. Yes. Ma ngai o kai. E na foi sa wo mo kai kai. E se ma sa wanga kule. Mai ava pe e se ko fa fu le paki. O kai kong wale kong kura ima. Ele ngaka nga mawalunga o nga ngumela. Wa ko baru le o fowi nga ku ia. Pi o papo le whakamari ko baru nga. Ia e whakamari sko mo ia. Sko rimba ia. Ia pile pe kia ula ia. Kua se lau pa sengi. A kong o le biki renga pai o papo. O whakongunga le. A vei am kai kai. Ena. Ui. Mana ia. Ia. Ona o tele i loa le. Pea no vai tu o te milio lai. Sau vale le. Ia. Ai. Le la basa fai la tala ona o te loa ia. Uia. Il te mi mo fo isa mo moli ele to fa moina. Ia. O se to fa la vai. E mo mia ele mota. Yes. To fa mo mia ele mota. Ele fa pe o le a tau fiai ia solato fina ngalo e fia sauno ai ma ave ai la tu alalo. Ai le ole tala no fa leanga. Leanga ele ai se fai nga malo e tu lai mai. E au noa ma solato la ngona e tu mawalunga o le tapena le me sili mo samo. Ya, au yei ni vaenga e pela ona sau no fo muina. Au yei lava ni vaenga e fia. Yo, ala pe on sau no, ole sau no nga taua, alfa pe mai. Ole nai inhale numera. Matou te la lango. Le upulea, matou te la lango atu. Malo e golo pulo la ufionga fo muinga. Gol pulo la ufionga fo muinga. A leu tala no atu langa wa o le tole fo ta pa ufa sina. Ia. Oe. Langa a o aina da ia. Ala o le vai. Mali. Ia. E afu ai kasi kako. Ai fa malo. Fa malo le tanoa fa te tai le wa e mo moli le tanoa e te tau ona tanoa ai le te tai o le vai fa fai. Ia e ke koe popolea. Ai ke o le ngumela. Mali. O lau sa nganga nga abomoli le li pale mia mala na ka peneta o lai ala tole numera o le kala fo ila lea avui le wa vatu na ia te o ele numera. Wala va ia taimi o le fa ma sangia o le tua ngai o le HRPP. Ha, o le watu lai mai la o fionga o e Malaysia to fitu. Ya tonu wa tu nisi langona. Oi. O le lave a ile mo le HRPP.
Yanga ua loa le tautua le HRPP. Ai aua ne i mamulu. Mamulu atu le ingoa le HRPP. E le tu e whaalongoina. Ai whamalo whaafitai. Whaafonga mai ia le HRPP. Ia elea o ia lau pua tama whainga. E whaatonu fo ele matapia le manaia. Mai sa fo ia te au no whaatonu fo lau tau vaenga whaapu whai. O se tu alalo ma se wha. Tolo alalo. Pau muina. Tapa ele suafa. Ele o le tali leo lau miti sa miti ai na whaali ai le tua ia te oi. O le teimi le nei, wa mo o mia e le tua ngai, se taita inga le lei. Taita inga le lei. Po siringa tali e seu sai lele. O lea wa tula i mai lau fionga. O le tulanga wo i e pea nei ai. Ia o te taua. Tau wa loa na whaatasina lau tau vaenga whaupu whai. O nga o winga whaualunga ma winga whaasausili o sai lele. But this is the time. E o me ale atua i e lona teimi. Tāla whengai. Mai e o le teimi o lea, pe o na e sau noa. Mai e malele. O lea na ulua ti e male whalitua. O na o lea, o le fia moli mawina pe whape i. Sa moe le kirisimasi. Lea ngai te tali tonu i ai sa e nganu e ai le whi au malangaro. A o lea tu mau pea i lo fina ngaro. Ia le na. O le tali fo i le na o lau miti le sa e miti ai. O mana o mia nei e le tua. Ia lo tu lai, ma le toa. E challenge le te inga o lau tō vaenga whaupu whai. Ia, i le nganga whaaloalo a se atama. Malo whautai. Ele sala ese se vaivainga po se manatu foi. O le tātou porokalame, pe anu whai atu. O tātou ele alu le ala vaafu le o le tau whaaleanga ati nana le ima ma o se taimi e ave le whaaya ea ma se whaafitai ngai stangata ai wa whaapongi sa i ngā ka kou onga o le marosi o ka kou whainga whaaporkiki le ai e le whapena le porokalame le nei. E le fore ngai alaina tū matila ma o tau nau nau i ai. Le anga e tātou te e le o le lau a manu o le whaamuli o atu. Ai le tangata po fea langa mangu o le waku le malo. Ai o taitai uma i latou. O ia la le taitai pe lanu moana tu to tasi pe lanu mumu. Ai a whaafonga tu e au mai ai le savali o le fide mu. E au mai ai la ngona langa o le ka kou ke sa ilia le fofo o le mele vevesi ai le akungu. Ai pe ia fo i na tau alanga tu le tātou porokalame. Se ilonga e whea lufangi kukongu. Mali. Fako a fer fangi sa mo. A o ko fia maua sa o kali o le fafi kauri lea. La ngofo mku epa. A wata tau ti toi fesiringia le la auli le made toa tu lo le fionga pandemia. Okay. Ala ko ke fa fonga ko e ya sa kaimi. A va vai dan kula ifo yangi. Ko ya o le ifo la ku loa. Fa anu ko malo ko pu lo yai. La fionga ko fia. E se pale mia fa penga. Va tu ana i to ina lea fea fua nei to ina ufa ilangi folonga momua. Le tau te tala noa tātou te mile nei mai antula e pa fia me ia le ua sunga lau le made toa. Alo winga la ufa matalanga e fono whaapipi i ai i tō whāta tala a fionga nei. Nei momoli ale whaapitai le fionga tupu fia whaumuina. Ta tia fo ini personal isu e kākou ke le aru personal kangaka. Leanga o le langona ma le nau ta inga lea. O yei e angi ko koa o le HRPP. O yei ngi ko wha. Ala lea. Le si vaenga tā ua. Ua matua ia ungangi sa o atua le fionga le pāle mia. Ia i la kou lai saufu fai ma ko wha. Fai ma kua lai sira fia vai. O le kupu fia. O le fionga ya kuia. O kuia e lisi ka mai kangaka. Kulou. Sau leanga nuu ma le wha Samoa. Oi. Ia, ngamulo uru sa milioka. You know, experience, tangata mātutua. O tangata lai lau te loa e ia le opportunity e mawhai o ngana kulangolong. O le whaafile e mūle mele kausa ili. O le whaafile mū, melea. Whaafitei lau fionga le tupu fia, whaumina o papo. Ia le fōua tanoa antura fionga ia tole a foa. Ia, tu o ta pau whaasina ala whalafa atuna, ia.
le anga ale ia se kupu e whaau ia o le fiokuru ka malo ia o ia fo i o le tuia ana ave au malanga so atu le lei ataua o wha atumu tumunga ia ai sa unga le fionga le lau del male to sunga lau del male to pre fionga palmia o oe le isi e whai tau i ei tupu sa moa ma ainga te tele ili tau wha apera e wha sufina le ai o le winga o le wha matelanga mongi ma wha maongi wa mo o mia ele a kua fia mapu le aku a voi le tau te whai pea o le aso a e mo i ai le songi na le winga o le wha matelanga e mo i loa le songi a kui le epa e le wha pea lui whako e se mo whako i le no o mai le lei e whai le lei le atunu tau si le file mo ave ese ra kau wha leanga ave ese le lau ngaoi lau valea lau leanga o upungi o porkiki a sa mo o upungi e mare pele pe ainga a lau le palangi voi ma le atu o le tau te no nofo i atunu o palangi a lau le palangi e ngakai ko kongui o ele a fiai la ngonga o ainga ai o le mafuanga le lau lunga e se le porkiki a sa mo le anga e o kanga kai kia fau e o ma ave o la ko faku o la ko ainga ma a launa nga oi ma lau per nga oi ma lau valea e o kupulanga a muri le kinga e o e kinga fa penga a afia ma fau o fa ngau a afia ma fua isea e fa tai me ya auto ye to no mota ya mo ma ko fa so o karfi e vai ngole ava no fai wai mo tata tu te fino ile vai so fou e oi o te fa malo si mai ai fai tatu programa vai so fou fa o tau le so Christmas ai ona ole ele statu programa tai au mala so freely ono tu langa ilo matou to ngia i si matou fa mo fa ngol vai so lala le ole atoe mataria i tatu programa vai so fou fa malu lu tuai ia ai le evatua le avano fai ue fa to ia a fionga nei o le fa sisilanga le tau mai ia o le tau sala po le vai mea primary school staff to for this grade from mo le misa ia le tato le there we go ia i le tau sala i le fia night esa tau sala fia night ia e fai ngai varanga o mako e me ka o tau sala night club e fo me tau fia night club e me la le o fa pe o lua fa ka le ai la sa onga vai mea primary school staff tau sala fia nights no inga fai la vai sa mo I said no okay te puke there you go come on down and support our tau sala night o le aso Luas fulu so o le aso to an stona yes astona nei ta o le valu le fiafi ia anga i sumare lua i le po te puke hall i o tara le hall le fasanga tonu le mele i le flea market ia si le fia mai le au fia fai vai ma fai o la tu lima malulu la tu tino te puke hall i le ta le valu le po le aso to na ia anga i sumare lua ia ave i lo ainga fia manga ia la kama ia i ringi farkalapu tama ia mo town hall foi lele ia ai me se foi la au ele lo peke ua ngai fai au me sa se au fai au me sa mo ole hall nei sa fai ma vai ma e ka mo le aka wo ia so ia ale la malanga mai e fai au nga ke puke ho ke rola ka ke o si o ngai ke o koi maro lo si au vai ole fa sa la lungo o lau por kala ma asiata lo no winga te una tata wasia le la ka ko e asi sa sele ele ia e tau wala mai i le wo fa ya o nga misa ia o ka ko wala lo fo ka ska so misa ka ko sa va te puke tato wo te ero nga un mo ka ko papa ki Mr. Falai tato fa solo mai lo te puke mai ia se tato to va ai fo i fa ya onga ia me se fo la to ele fa ngo fiel la to fo ia to tua ia main ho la ia ka mi o le ki o ai fo loa ia ma ila nga pingi muri vai ele sta
sa matu tatai masione te luma ma vai o sape malato ma pale po ia ua vai tatonu le tu la fitu ia ma vai ne via visa so no vai buiva ia le taua ia tatou ma vai le wa ko me fa lava yeso ia fa ma no va te ia siete mo le hava no ia o le manatu ia o se hava no le vol nei sei fa ko ki nga le ainga ia atonu le mata mai ia tina le ainga ma si fa nau i fa tai o le tau ru manu ia mai fa nga malanga fe loi foi ma siata ma le tau a me si foi o misa ia tu langa pe ona ia va pe una fe lo i ma stene o wa fo le tau sala ia hana ma le lipule ia fui mo ia alo fatele tu mo oi man fa nau ia ai fa pe fo na mule tu ia lo fa anga i pa anga malava o mai masani ia o nei vai ia manatu ia ole afai tu asiata sa matou fa mawala lo pe fa pe wa sopo sa matou upule nei fiafi ia ai ona o te malanga i sa moa i le so sa ia bangana la o so tai tu fo ile woli ia fa me ia tu ki si masi marteu so fo ia te o malava ia tu tatu te filo ia fa mo o si nai fai a onga Malaysia onga mai vai mea i sa vai o i upolu i Samoa ia e manu ia tele nei fia fafte ia sia te mole ava no ma alo fafte le taua ia mai kele o ka ko fans ma wo ele fainga la lo ka kasi ko suafa ai fa piko la vale le lo fa ku i ka ko kama ko kinga ma ia oro mai mo mai fale ia mas foi fale mai po fera mai mo mai ia ro kele mo ko ro fa ku mo anti pesi Gold Coast ia pa foi anti sina ia koloni io ia Brisbane la ma ko ka ko ainga ia swafa fo ia ro fa ku mo ko mo ia le weekend ma lo fa tai oi me foi le nga e karango me ri so foi sa ia se ka sa ru fa buila so vai me i la ongo pele o vai nga ia saua mai oi ni wa ko la ngo mai e ka mutula Evili mala na wila vili vai mai oi mai lele sau i vai lele mangau ma Mado. God bless. Pelo ai la so nga fua, so fua. Yeah. Okay.